예, 여러분 안녕하세요. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? 예, 같이 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 구원해 주시고 늘 우리 안에 함께 하시는 하나님을 온전히 의지합니다. Биднийг аварч бидний дунд ямагт байдаг Бурхан таньда бүрэн төгс бүх зүйлээ даатгаж байна. 십자가의 보혈로 우리의 몸과 마음과 영혼까지 주께서 사셨습니다. Залмай дээр хүнэт цусаараа бидний бие сэтгэл сүнсийг мань та худлаж авсан. 우리는 죄의 것이며 주님은 우리의 왕이 되셨습니다. Бид эзнийх бөгөөд эзэн та бидний хаан болсон. 주님을 섬기는 자로서 합당하게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Эзэнд үйлчлэх хүмүүсийн хувьд зохистой амьдрч чадхад минь та бид бүгдэд тусалж өгнө. 청년의 때에 무엇을 배워야 할지 가르쳐 주시옵소서. Залуучуудын хэсэгт байхдаа юу сурах ёстой вэ гэдгийг минь та бидэнд зааж өгнө. 하나님께서 기뻐하시는 자가 될 수 있도록 우리 모두를 인도해 주시옵소서. Бурхныг баярлуулдаг хүмүүс болж чадхаар бид бүгдийг та өдөрдөж өгнө. 하나님께 귀하게 쓰임 받는 우리가 되게 해 주시옵소서. Бурханд ихмээ хэрэглэгдсэн тийм хүмүүс та болгож өгөөрэй. 우리의 육신이 지치고 피곤할지라도 하나님을 의지하는 믿음으로 우리의 걸음을 걸어갈 수 있도록 도와주시옵소서. Махбодын хувьд бид шантарч цоцож байгаа ч гэсэн эзнийг найдан харан алхаж чадхаар эзэн та бидэнд тусаж өгөөрэй. 이 시간에도 하나님의 성령께서 우리 가운데 계심을 믿습니다. Энэ зам өчид эзний ариун сүнс бидний дунд хамт байгаа гэдэгт итгэж байна. 우리에게 하나님의 말씀으로 하나님의 지혜로 깨닫게 해 주시옵소서. Бид бүгдэд Бурхны үгээр эзний мэрэгүү ухаанаар ухаарч авч чадахт минь та тусаж өгнө. 그리고 배우는 말씀을 순종하는 우리가 되게 해 주시옵소서. Сурсан үгэндээ дуулууртай нэгэн байж чадахт минь та тусално. 주님 앞에 이르는 그날까지 우리의 발걸음이 실족하지 않도록 지켜 주시옵소서. Эзний өмнө очих өдрийн хүртэл бид итгэлээрээ бүдэрж унахгүй байхаар та сахиж өгөөрэй. 이 시간 이곳에 함께하지 못한 우리 형제 자매님들을 기억해 주시옵소서. Энэ цам өчид хамтдаа оролцож чадаагүй ахын дүүсрийг маань эзэн та санаж өгнө. 헛된 세상 일에 마음을 빼앗기지 않게 지켜 주시옵소서. ертөнцийн хоосон ажилд зүрсгэлээ булаалахгүй байхаар сахиж өгнө. 오직 하나님 안에서 누리는 진정한 자유를 누릴 수 있게 해 주시옵소서. Зөвхөн Бурхан дотор эдэлж болох жинхэнэ ирчлөө эдэлж амьдрч чадахт нь та тусаж өгөөрэй. 계속되는 교단 건축을 하나님께서 주관해 주심을 믿습니다. Үргэлжлүүлэн явагдаж байгаа барилгын үйлчлэлийн ажлыг эзэн таныг өдөрдөж байгаа гэдэгт итгэж байна. 이 모든 일을 통해 하나님께서 영광을 받으시는 우리 교회가 되게 해 주시옵소서. Эдгээр бүхий л ажлуудаар Бурхан таалсан алдрыг авсан нэгэн болж чадхад эзэн та өдөрдөж өгнө. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 성경 말씀 먼저 마태복음 За Библийн үгнээс эхлээд 먼저 Матай 마태복음 22장입니다. эхлээд Матай 22 дугаар бүлэг 마태복음 22장 Матай 22-ын 29절입니다. 29 дугаар ишлэл. 마태복음 22장 29절 말씀 천천히 같이 읽겠습니다. Матай 22-ын 29 дугаар ишлэлийг хамтдаа удаанаар уншицгаая. Есүс хариуд нь тэдэнд та нар бичвэрийгч Бурхны хүчийгч мэдэхгүйгээс болж төөрөлдөж байна. 성경과 하나님의 능력을 알지 못하면은 오해하게 돼 있는 겁니다. Бичвэр буюу Библийг Бурхны хүчийг мэдэхгүйгээсээ болж төөрөлддөг буюу энэ нь буруу ойлголтыг төрүүлдэг гэсэн үг гарч байгаа. 성경이 무엇을 말씀하시고 있느냐 그것이 우리의 최종 답이고 우리의 가야 될 길입니다. За Библи юу хэлж байна вэ? Тэр бол бидний эцсийн хариулт бидний явах ёстой зам юм аа. 그래서 모든 문제에 대한 답은 하나님의 말씀 속에 있는 겁니다. Бүхий л асуудлын хариулт нь Бурханд байдаг, Библиэд байдаг байгаа. 그래서 오늘 질의응답 시간을 함께 하려고 하는데 За өнөөдөр асуулт хариултын цагийг инхүү хамтдаа гаргацгаах гэж байна. 질문하신 분들이 여기 다 왔을까? Гол нь энэ асуултыг тавьсан хүмүүс бүгдээ энэ газар хүрэлцэн ирцгээсэн болов? 예.
어쨌든 답이 되었으면 좋겠습니다. Ютач тэдгэр хүмүүсийн асуултыг нь хариулт нь газар бүгд яг бүрэн болоосаа гэдгийг хүсэж байна. 예, 근데 저한테 질문이 26가지가 전달이 됐어요. За надад дээр нийт 26 асуулт ирсэн. 그러니까 26가지 질문이라면은 여러분들하고 교제할 시간이 1시간인데 1시간 안에 26가지를 답을 하기는 어려울 것 같습니다. За 26 асуулт байгаа. Тэгээ та бүхэнтэй нөхөрлөх надад өгөгдсөн хугацаа 1 цаг байгаа. Тийм учраас 1 цагийн дотор энэ 26 асуултын хариултыг өгөхөд хүндрэлтэй байна. 예, 그래서 몇 가지 질문에 대한 답을 먼저 드리고 다음에 기회가 되는 대로 질문에 대한 답을 해드리도록 하겠습니다. За эхэндээ ямар ч тач хэд хэдэн асуултын хариултыг хийж байгаад цаг хүрэлцэх юм болоос нэмж асуултанд нь хариулаад явах. 예, Тийм 그리고 аа. 개인적으로 궁금하신 분들은 찾아오시면 돼요. За хуваараа мэдхийг хүсэн асуултаа дараа нь хувьчлан хурж ирээд асуугаад болно. 예, 그렇게 높은 그 턱이 있는 제 방이 아닙니다. За тийм манай өрөөний мань босох тийм өндөр уг нь биш шүү дээ. 멀리 있지도 않잖아요. Тэр нэг хол байгаад байгаа ч юм биш ээ. 그죠? Тийм биз дээ. 여러분들 누가 오는지 난 내 방에서 다 봐. Тэгээ би өрөөнөөсөө цонхороо хин орж гарч ирж байна. Бүгдээр харагддаг. 발걸음도 봅니다. Бүр алхаа гişгийг нь хүртэл гардаг. 저 형제님은 오늘 좀 힘들었나 보다. За тэр ах ч өнөөдөр нилээхэн хэцүүхэн л байгаа юм байна да. 저 자매님은 오늘 즐거운 일이 있나 보다. За тэр ихчэд өнөөдөр их хөвгөлтэй сайхан зүйл тохиолдсон юм бах та. 다 보여요. Бүгд харагддаг аа. 예. 자, 오늘 첫 번째 질문은 여러분들 모두가 궁금해하는 질문이라고 여겨집니다. За өнөөдрийн энэ асуулт хариултын эхний асуулт нь болохоор та бүгдээрнгийнх нь яг мэдхийг хүсдэг тэр асуултыг тавигдсан байна гэж анзаарэгдэж байна. 근데 이 질문 한 분이 여기 있을까 모르겠어요. Олон энэ асуултыг тавьсан хүн өөрөө сууж гинэ үгүй юу? 자, 결혼 기도는 어떻게 하고 어떻게 결혼을 준비해야 하나요? За нэгдүг нь гэрлэлтийн төлөө хэрхэн залбирч хэрхэн гэрлэлтэнд бэлдэх хэрэгтэй вэ? 난 이거에 대해서 관심 없다. За би энэ асуултан дээр нь ерөөсөө тийм анхаарлаа тавихгүй энэ асуултыг тоохгүй байна. 뭐하러 결혼 기도를 해? Миний гэрлэлтийн төлөө юунд нь залбирдаг? 결혼 준비를 왜 해? Гэрлэлтийн төлөө юу бэлддэг? 난 상관없다. Надад энэ асуулт хамааралгүй 손 들어봐요. гэсэн гараа өргөе. 결혼한 사람들은 손 들어야지. Гэрэлсэн хүмүүс ядтаа гараа өргөөч. 예, 그래요. 자. 아주 중요하죠. За их чухал аа. 진짜 이 결혼이 우리의 신앙생활에 얼만큼 중요할까? Энэ гэрлэлт гэдэг энэ зүйл бидний итгэлийн амьдрал хэр зэрэг чухал зүйл вэ? 정말 중요한 겁니다. Үнэхээр чухал байгаа. 만약 제가 결혼을 다른 사람하고 했다면 Магадгүй өөр хүнтэй гэрэлсэн байсан бол 지금의 제 아내가 아닌 다른 사람하고 다른 자매하고 결혼을 했다면 어쩌면 제 인상은 바뀌어 있겠죠. за одоогийн энэ ихнэр биш магадгүй өөр одоо итгэж эмгтээтэй гэрэлсэн байсан бол амьдрал маань мэдээж бүрэн өөр байж таараа тийм үү? 이 자리에 서 있지 않았을 수도 있어요. магадгүй энэ газар ингээд зогсож явах боломжтой байсан. 이제 결혼은 자신의 미래를 바꿀 수 있는 아주 가장 중요한 결정이라고 할 수 있습니다. За гэрлэлт бол өөрийнхөө ирээдүг одоо өөрчилж болох хамгийн том шийдвэр гаргах сонголтоо гэж хийж болно. 그래서 결혼에 대해서 성경에 어떻게 얘기하고 계신가 말씀해주고 계신가 생각을 해봤습니다. За гэрлэлтийн талаар Библиэлд ямар үгийг хэлж юу гэж хэлж байгаа юм болоо гэдгийг хайж үзэж бодож үзсэн. 예, 근데 생각난 게 이제 창세기 24장이에요. Яг дөрвөн санаанд орсон Эхлэл 24-р бүлэг байгаа. 예, 창세기 24장에 리브가를 이삭의 아내로 맞이하는 장면이 기록이 되어 있습니다. Эхлэл 24-р бүлэгдэр Ребекаг Исаакийн эхнэр болгож одоо хүлээж авч байгаа тийм дүр зураг гардаг аа. 왜 그걸 기록해 놨을까? Яагаад тэнд тэрийг бичиж үлдээсэн болоо? 하나님께서 이삭과 리브가를 기뻐하셨고 두 사람이 결혼하는 것을 하나님께서 인도해 주셨잖아요. Бурхан Исаак, Ребека хоёрыг гэрлэх талыг дээр таалж байсан байгаа. Тэр хоёрыг гэрлэхээр удирдах өгсөн. 그러니까 우리에게도 그걸 통해서 우리 하나님의 인도하심을 받기를 원하셔서 그러리라고 여겨집니다. За бидний ч гэсэн бурхан тийхүү удирдахыг хүсээд за тийхүү байдгийн болов гэж бодогдож байна. 자, 성경 창세기 24장 보겠습니다. За Библийн Эхлэл
24 дугаар бүлгээс харъя. 창세기 24장 Эхлэл 24-ийн 3절 4절입니다. 3, 4 дугаар ишлэл байна. 예, 들어보세요. За та бүхэн сонсоорой. Тэнгэрийн бурхан ба газрын бурхан эзнэр тангарал. Миний амьдран сууж байгаа Канаанчуудын огтоос хүүд минь ихнэр эс сонгон. Нутагт минь төрөл төрөсөдтөн минь очиж миний хүү Исаакт ихнэр авч өгнө гэж тангарал гэв. 예, 자, 여기에 보면은 Эндээс харах юм бол 이 이삭의 아내를 얻기 위해서 이렇게 하라라고 이렇게 아브라함이 그 하는 말이 기록되어 있습니다. за Исаакт ихнэр авч өгөхийн төлөө ийхүү үйлдэ гэж Авраам альцсан. 먼저 이 땅 가나안 땅의 족속 가운데서 이삭의 아내를 취하지 마라. За энэ нутгийн Канаанчуудын огтоос ихнэрийг сонгож болохгүй. 예, 그리고 내 친족, 내 고향, 내 친족에게 가서 이삭의 아내를 얻으라라고 말합니다. За нутагт минь төрөл төрөсөд минь очиж миний хүү Исаакт ихнэр авч өгнө гэж хэлсэн. 이건 너무 중요한 거예요. Энэ үнэхээр чухал байна. 자, 이 세상의 첫 번째 물로 심판하신 내용의 가장 큰 이유가 뭐냐면 하나님의 아들들이 사람의 딸들과 결혼했던 내용입니다. За энэ дэлхий дээр хамгийн анх усаар шүүхэд хүргэсэн хамгийн том шалтгаан бол одоо бурхны хүүгүүд хүний огтыг авч сууж гэрэлснээс л үүдэлтэй гэж хэлэх боломжтой байна. 자, 근데 거기 자세히 읽어보면은 사람의 딸들의 아름다움을 보고 그렇게 돼 있거든요. За тэндээс агуулгын нарийн уншаад үзэх юм бол хүний огтын гоо үзэсгэлэнг нь тэд харж гэсэн агуулга гардаг. 자, 여기 창세기 6장 보겠습니다. Тэгэхээр үнийг эхлээд 6 дугаар бүлгээс очиж харъя. 예, 2절입니다. 2 дугаар ишлэл байна. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는지라. Бурхны хүүгүүд хүний огтын гоо үзэсгэлэнг үзээд тэднээс сонгосон болгоно ихнэр болгов. 그러니까 이렇게 되면서 이제 급속도로 세상은 심판을 향해서 달려가게 된 거죠. Яг ингэснээр энэ дэлхийн ертөнд хурцтайгаар энэ шүүлт рүү тэмүүлсэн гэж хэлж болно. 자, 이 하나님의 백성이 사람의 딸들, 사람의 아들들과 결혼을 하게 되는 거예요. Бурхны ард түмэн хүний охидтой гэрэлсэн гэсэн үг. 그러니까 그게 이게 금지되어 있는 겁니다. Энэ бол хориотой зүйл байх нь шүү дээ. 결국 그럼 어떻게 되겠습니까? Тэгэх юм бол одоо эцэст нь юу болно гэсэн үг вэ? 하나님의 아들들은 하나님을 섬기려고 할 거예요. Бурхны хүүгүүд бол за бурханд үйлчлэх гэж хичээж оролдоно мэдээж. 근데 사람의 딸들은 이 세상만 위해서 살자고 했을 거 아니에요. За хүний охид болохоор энэ ертөнцийн энэ ертөнцийн төлөө л амьдрил гэдгийг жохочлон хэлсэн байж таараа. 예, 그럼 거룩한 하나님의 아들과 사람의 딸, 이 세상 사람의 딸과 결혼하면은 무엇이 될까? Ариун бурхны хүүгүүд хүний охидтой энэ ертөнцийн охидтой гэрлүүл юу болох вэ? 거룩이 될까? 세상이 될까? Ариун болчих юм болов? ертөнц болчих юм болов? 세상이 돼 버리는 겁니다. Тэ ертөнцлөг болоод явнаа л гэсэн үг байна. 그러니까 그래서 심판이 온 거잖아요. Тийм болохоор шүүлт болж ирсэн байгаа биз дээ. 그래서 Тиймээс 이 거룩한 자들은 그대로 거룩되게 하고 더러운 자들은 그대로 더럽게 하라 그렇게 돼 있잖아. тийм болохоор л ариун нь ариунаараа л байг, бузар мууга үйлцээр л байг гэж альцсан байдаг шүү дээ, тэ? 자, 그래서 여기 자세히 읽어보면요, 다 포함되어 있는 말씀들입니다. За нарийн уншаад үзэх юм бол энэ бүгд л яг энэ агуулгаар багтах үгнүүд байна. 자, 여기 제일 먼저 우리가 봐야 될 게 보고라는 거예요. 보고. За бид нар яг эндээс хамгийн эхлээд ажиглах ёстой зүйл юу вэ гэвэл энэ дээр үзээд гэж гарсан байна. 예, 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 그렇게 돼 있죠. Бурхны хүүгүүд хүний огтын гоо үзэсгэлэнг үзээд гэж гарч байна уу? 자, 외모를 봤다는 얘기거든. Гадаад төрхийг нь үзсэн гэсэн үг болж таарж байгааз. 그러니까 외모를 보고 그 아내를 삼고 남편을 삼은 겁니다. Тэгэхээр гадаад төрхийг нь үзэж хараад
нөхрөө эхнэрээ сонгосон гэсэн үг байна. 그리고 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼은지라. За тэднээс сонгосон болгоно эхнэр болгон авчээ. Сонгосон өөрийнх нь дуртайгаа сонгож хүлээж авчээ гэсэн үг. 여기 자기들은 뭘까? Тэднээс одоо өөрсдөө гэдэг нь хэнийг хэлж байгаа юм бэ? 자기 육신입니다. 육신. Одоо махуудыг энэ дөр илэрхийлж хэлсэн байгаа. 예, 하나님의 인도하심이나 하나님의 계획은 어떤 하나님을 향한 비전은 없는 거예요. Бурхны өдөрдөмж, Бурхны төлөлгөө, Бурханд хандсан хүсэл эрмэлзэл огт байхгүй байгааг энэ дөр ажиллахаар байна. 그래서 이건 우리가 절대로 용납할 수도 받아들일 수도 용납할 수 없는 겁니다. За ийм зүйлсийг бол бид нэр огтонч хүлээж авахын аргагүй зүйлээ гэсэн үг байна. 자, 외모가 중요할까? Гадаадд өрх чухал юм болов? 아니죠라고 속으로는 알고 있어요. Дотроо үгүй л дээ гэдгийг яг мэдээд байгаа л да. 그죠? 외모는 중요한 게 아니야. Гадаад өрх чухал биш ээ. 하나님은 사람을 외모로 보시는 분이 아니잖아요. За бурхан үнийг гадаад өрхөөр нь хардаггүй гэсэн байгаа. 그럼 뭐가 중요하겠어요? Тэгвэл юу нь чухал юм болоо? 그 마음이고 그 영혼인 겁니다. Тэр сэтгэл нь сүнс нь. 그걸 너무도 잘 알고 있지만 우리는 이 눈이라는 이 한계를 갖고 있기 때문에 자주 속을 수 있는 겁니다. За гэтэл бид өөрсдөө энэ нүд гэсэн юм хязгаарлагдмал зүйл учраас энэ нүдэрээ харахаас өөр аргагүй болчихдаг л байна. 그래서 창세기 24장 돌아가 보겠습니다. Одоо эхлэл 24 дэх бүлгэрөөгөө иргэн очиж харцгаая. 가나안의 딸들 중에서는 내 아들을 위하여 아내를 취하지 마라. 가나안чуудын октоос хүүд минь эхнэр сонгож болохгүй. 처음부터 하나님의 백성과 이 세상 사람들은 구별되게 돼 있던 거예요. Анхнаасаа бурхны ард түмэн энэ хүний охидтой тусгаарлагдсан байдалтай байжээ. 자, 빛과 어둠이 나누어진 게 첫째 날입니다. Гэрэл харанхуй салсан эхний л өдөр болсон. 궁창 위의 물과 궁창 아래의 물로 나뉜 게 둘째 날이죠. Огторгон дээрх ус, огторгон доорх усыг салгасан нь хоёр дахь өдөр байсан. 바다와 육지가 나뉜 게 셋째 날이라고. Далай их газар хуваагдсан 3 дахь өдөр болсон. 나뉘는 거예요. 나뉘는 거. Ингээл хуваагдаад юу вэ? Тусгаарлаж байсан байгаа. 섞이면은 안 되는 겁니다. Салгасан байна, холилдож болохгүй байна. 그리고 이제 내 고향 내 족속에게 가서 내 아들 이삭을 위하여 아내를 택하라. Нутагт минь төрөл төрөсдөд минь очиж миний хүү Исаакт эхнэр авч өгнө. 그러니까 이 왜 아브라함의 족속이었냐면은 그래도 창조주 하나님을 믿는 믿음 안에 있는 사람을 택하라고 했던 겁니다. Яагаад Авраамийн төрөл төрөсдөд гэж хэлсэн бэ гэвэл Тэнгэр газрыг бүтээсэн Бурханд итгэх итгэлтэй тэдгээр хүмүүсээс гэдэг утгыг илэрхийлж байгаа. 자, 그리고 Тэгээд 7절 보겠습니다. 7 дугаар ишлэлийг харъя. 7절 7. 뒷부분에 이런 말씀이 있죠. Төгсгөлд нь ийм агуулга гарч байгаа биз? 그가 그 사자를 네 앞서 보내실지라. Тэнгэрийн бурхан эзэн Тэнгэр элчээ чиний өмнө илгээн. 그러니까 하나님께서 인도하시는 사람이 있는 거예요. Тэгэхээр бурхны өлдөрддөг хүмүүс байдаг байх нэ. 하나님을 전적으로 의지하고 아브라함은 그종 엘리에셀에게 그 아들의 아내를 택하라고 찾으라고 말한 거잖아요. За бурхан бүрэн Авраам бүрэн бурханд итгэснээр өөрийн зар шигшин тэр Элизерт тэр бүхий л зүйлийг даатгаж байгаа байна. 하나님의 인도하심이 있었던 거야. Тэгэхээр тэнд бурхны өдөрдөмж байсан байна. 정말 하나님을 의지하고 있으면요. 하나님이 진짜로 인도하셔요. Бурханд найдаж байх юм бол бурхан жихнээсээ өдөрддөг. 근데 이걸 못 믿으니까 문제인 거야. Гол нь үүндээ өөрөө итгэхгүй байгаа болохоор асуудал байна. 시간이 지나는데 Цаг хугацаа өнгөрөөл байна. 나이는 또 먹었는데 Одоо нас ахаал байна да. 또 나이를 또 먹었는데 Дахиад дээр нэмээд нас агчлаа. 왜 나는 결혼을 못 하고 있을까? Би яагаад гэрэлгүй ганцаараа үлдээд байна. 하나님이 보고 있는데 그냥 두시겠냐고. Гэхдээ бурхан харж байх чинь таныг зүгээр үлдээчихүү дээ. 그러니까 아브라함이 하나님을 의지하고 있었습니다. За Авраам бурханд итгэж найдаж байсан. 가나안 땅의 여인이 아니라 내 족속, 내 고향 사람에게 가서 아내를 취한다는 확고한 믿음이 있었습니다. За Канаанчуудын огтоос ш өөрийн мань төрөл сүрстөөс ихнэр авч өгнө гэсэн бүрэн итгэл түнд байсан баг. 그럼 하나님이 인도해 주시는 거예요. Тэгвэл бурхан удирдах өгж л таараа. 그 앞에 보면 사자를 보냈다는 내용이 없어.
Урд нь ингээ харах юм бол нөгөө Тэнгэр элчийг илгээлээ гэсэн агуулга уг нь байхгүй байгаа. 엘리에셀 앞에 누가 가서 뭘 만든 게 아니잖아요. 사람이 아닙니다. Элизерийн мөн очоод хин нэгэн хүн очоод зохицуулалт хийгээдээс ийм юм огт байхгүй байгаа шүү дээ. 근데 천사가 그 앞서서 인도하고 있는 거예요. Гэтэл гол нь Тэнгэр элч өмнө нь яваад тэр ажлаа явуулж байсан. 그 뜨거운 낮에 하필이면 리브가가 물을 기르러 우물로 갔어. Тэр халуун мөгчм халуун өдрийн тэр өдрийн цагаар Ребека худганд ус татгаар ирж л тарж байгаа байхгүй. 누가 더운 낮에 우물에 물을 들어가요. Хин халуун өдөр тэр худганд ус авахар очих үү дээ. 근데 그렇게 이끌어 주신 거야. Тийхүү өдөрцсөн байх. 그러니까 하나님의 사자가 앞서서 그 일을 이루고 있었던 거죠. Бурхны Тэнгэрлж өмнө нь яваад ажлаа гүйцэтгүүлж байсан байх. 이제 이 말씀은요 우리에게 그 중요한 내용을 알려줍니다. Энэ үг бид маш чухал агуулгын илэрхийлж үзүүлж байна. 보이지 않지만 하나님께서는 내 앞에 하나님의 사자를 보내서 이끌어주고 계시는 거예요. Харагдахгүй ч гэсэн Бурхан өмнө нь Тэнгэр элчээ илгээгээд намайг удирдах байдаг юм аа гэдгийг харуулж байна. 근데 그걸 안 믿어. Олон түүнд нь итгэдэггүй. 그걸 의심해. Тэрэнд нь эргэлзээд байдаг. 그 말씀을 의심하고 하나님을 의심해요. Үгэнд эргэлздэг Бурханд эргэлзээд байдаг байна. 그러니까 자기 방법으로 하려고 하는 거예요. Тиймээс өөрийн арга замаар зохицуулах гэж оролдоод байдаг. 누굴 보면 저 자매는 아닐까. Хин нэгнийг харчингууд за тэр ихч л одоо биш байгаа да. 누굴 보면 저 형제는 아닐까. Хин нэгнийг харахаараа за тэр ах л мөн биш байгаа да. 우리 교회에는 내 짝은 없어. За манай чуулганд бол миний ос алгаа. 그런 사람들이 꽤 많아. За тийм бодолтой хүн нилээдгүй их байдаг аа. 근데 하나님의 사자가 여러분 앞에 가고 있어요. За Бурхны Тэнгэрлж та бүхний өмнө явж байгаа. 한 해 한 해 지난다 그래서 조바심 낼 필요가 없다니까? За тэгээ тийм учраас вэ бид нар хитгэх давчуу сэтгэлдээ байж болохгүй юм а гэсэн үг. 아니 나도 이 여러분이 한 가정을 이루는 게 얼마나 필요한데. За миний өвдөр хувь хүн хүртэл та бүхэн үнэхээр гэр бүлтэй болох нь ямар чухал асуудал гэж бодогдож байна. 아니, 여러분들 한 가정이 100명의 청년보다 더 귀해요. Нэг залуу гэр бүл 100 залуучуудаас ч илүү эрхэм үнэтэй байдаг юм аа. 물론 100명의 청년이 한 가정들을 계속 몇 가정을 이뤄내잖아요. Тэгээ 100 залуучууд байх юм бол хэдэн залуу гэр бүлийг дотроо бий болгоно шүү дээ угаасаа. 근데 교회는 한 가정에서 시작하거든. Чуулган гэдэг нь нэг гэр бүлээс үүдэлтэй. 한 가정이 있어야 거기 구역도 만들 수 있는 거고 거기 교회도 세울 수 있는 Нэг гэр 거예요. бүл өөж түүн дээр нэг дүүрэг бий болох боломжтой, цаашлаа чуулган бий болох боломжтой. Тийм чухал бүтцээ. 우리 교회에 그렇게 필요한 가정을 하나님께서 그냥 외면하고 있겠냐고. Чуулганд хэрэгтэй байгаа гэр бүлүүдтэй энэ чухал асуудлыг бурхан нүур буруулад суухатаа л гэсэн үг байна. 하나님의 관심이 여러분들 결혼에 없을 것 같냐고요. Бурхны анхаарал халамж та бүхний энэ гэрэлтийн асуудал дээр байхгүй нэг гэж байхудаа л гэсэн үг байна. 당연히 하나님께서는 여러분 앞에 사자를 보내서 여러분의 가정을 만들도록 돕고 계시는 거예요. Бурхан ойлгомжтой та бүхний өмнө Тэнгэр элчээ илгээгээд та бүхний гэр бүл болгож чадхаар туслан удирдах байгаа ажлаа явуулсаар байгаа. 근데 그게 시간이 걸리거든. Тэгэхээр гол нь тэнд чинь бас цаг хугацаа орно шүү дээ. 그리고 자기 육신의 소욕에 자꾸 넘어지는 거예요. Гэтэл өөрийнхөө махуудын хүсэл шуналдаа бүдэрч унаад л үү. 자기 방법으로 그 자기 남편을 아내를 택하려고 하는 거야. Өөрийн арга замаараа өөрийн эхнэр нөхрөө сонгох гэж оролдож. 심지어는 가나안의 딸들, 가나안의 아들들하고 Цаашлаад нөгөө нэг Канааны хүүгүүд, Канааны охтуудаас нь 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 그리고 아내를 삼고 남편을 맞으려고 하는 거예요. ялангуяа Бурхны хүүгүүд хүний охтын гоо үзэсгэлэн хараад өөрийн нөхрөө өөрийн эхнэрээ болгож сонгож 그러니까 явах 하나님을 гэдэг. 믿지 않는 불신의 죄가 되는 거야. Тэр бол Бурханд үл итгэх тэр итгэлгүй байхын гмийг үлдэж ийна л гэсэн үг байна. 여러분 결혼은요. 하나님께서 주관하고 계시고 하나님께서 준비하고 계신 거예요. Та бүхэн дэлий, та бүхний гэрлэлтийг Бурхан удирдах байгаа бөгөөд Бурхан төлөвлөн бэлдэж байгаа. 그리고 여기 엘리에셀은요. 계속 기도합니다. За энэ дээр гарч байгаа Элизер тасралтгүй ингээд залбираад л байдаг. 12절 12. 12절부터 14절까지 이 기도하잖아. 12-оос 14-р ишлэлээр ингэж залбирч байгаа үстэй. 나로 순적히 그 이삭의 아내 될
여인을 만나게 해주십시오. Намайг дардан шулуун замаар Исаакийн эхнэр болох хүнтэй уулзаж өгөөч. 물길로 나온 아가씨에게 물 좀 달라고 얘기하게 해주십시오. Ус авахар ирж байгаа тэр эмэгтэйдэр уснаасаа өгөөч гэж хэлүүлж өгнө үү? 마시고 약대기까지 준다 그러면은 그러면 그 아가씨가 하나님이 인도해 주신 짝으로 알겠습니다. Тэр ус уулгаж өгсөний дараа тэмээг маань өртөл усалж байгаа тэр эмэгтэйг тэр эхнэр нь гэж би хүлээж авъя. 그리고 26절, 27절에도 하나님께 기도하죠. 26, 27 дээр хүртэл бурхан залбирж байгаа биз? 내 동생의 집에 이르기, 내 주인의 동생의 집에 이르게 하셨나이다. Тэ эзний маань дүүгийн гэрт ирүүлсэн байна. 그러니까 계속 기도로 이삭의 아내를 구하고 있는 거예요. Тасралтгүй залбирлаараа тэр Исаакийн эхнэрийг ийхүү хайж ирэлхийлж явж байгаа үйл. 기도 누구한테 하는 거예요? Залбирлыг хэн хийдэг вүлээ? 하나님께 하는 거예요. Бурханд хийдэг шүү дээ. 그러니까 하나님께 이삭의 아내를 구하고 있는 겁니다. За тэр бурхнаас тэр Исаакийн эхнэрийг гуйж байна. 근데 여기 이 리브가는 참 대단한 여인이었습니다. За Ребека болохоор үнэхээр мундаг эмэгтэй байсан. 얼굴도 예쁘다고 돼 있지만 그보다 마음이 정말 예뻤어요. Царай нь хөөрхөн гэж гардаг л да. Гол нь сэтгэл нь үнэхээр өсөлтөнтэй эмэгтэй байсан. 우물에서 종이 다가가서 물 좀 달라고 얘기하니까 그 물 항아리를 마시게 해주고 약대들을 위해서도 물을 다 길어다 주잖아요. За худагч очоод тэр уснаас өгөөч гэл ваартай усаа яран авч болгож өгдөг байгаа. Тэмээнүүдийг мань услаач гэсэн чинь бас ваартуус авчираа тэмээнүүдийн хүртэл хангатлаа усалдаг байгаа. 이게 이 내용을 들어보면 약대 한 마리가 물을 엄청나게 먹는데요. За энэ агуулга дээрээс харах юм бол нэг ганц тэмээ хүртэл ямар их ус уудгийг мэдв. 거의 100리터 이상을 먹는다 그래. 100 литр уснаас нэг дор дэш хэмжээгээр ус уудаг гэж. 그럼 아가씨가 아무리 물을 열심히 길어도 20리터, 40리터밖에 못 기를 거 아니야. Тэр юу вэ? Тэр ганц бие эмэгтэй болохоор юу нэг удаагийн ус үрэл дээр 20 литрч бараг дийлэх үгүй юу штэ. 그 약대 한 마리가 한 2번, 3번 갖다 줘야 물을 먹는 거예요. Ганц тэмээг усалъя гэвэл 2-3 удаагийн нааш цаас явсан байдлаар л нэг тэмээ услах 근데 боломжтой. 약대 한 마리가 아니란 말이야. Ганцхан тэмээ гэж гараагүй байгаа биз? 그러니 이 리브가는 마음이 먼저 참으로 선한 사람이었던 거죠. Тийм учраас нэг номерт нь Ребека зүрх сэтгэлээр үнэхээр тийм сайхан сэтгэлтэй эмэгтэй байжээ гэдгийг харах боломжтой. 저 아가씨라면은 우리 주인의 아내가 되기에 합당하다. За яг л ийм сэтгэлтэй эмэгтэй бол манай эзний маань тэр хүүхдэд нь яг ихнэр болж таархал юм байна. 그리고 리브가는요 즉시 순종한 거예요. Тэгээ Ребека шууд уулгартай байсан. 하나님의 뜻이 나타났습니다. За бурхны хүсэл яг ил тод болцсон үед 나는 아브라함의 종입니다. би Авраамийн зарц 내가 내 주인의 아내를 얻기 위해서 이곳까지 왔습니다. өөрийн эзнийхэн хүүгийнхэн ихнэрийг олж авахын төлөө энэ газар ирсэн. 근데 하나님께서 주인 아브라함의 동생의 집에 이르게 했습니다. Бурхан тэр эзэн Авраамын маань дүүгийн маань гэрт нь ийхүү 이게 ирүүлв. 하나님의 뜻이 아니고 Энэ одоо 무엇이겠습니까? бурхны хүсэл биш бол өөр юу байх вэ дээ? 나는 내일 아침 당장 내 주인에게로 돌아가야 되겠습니다. За маргааш өглөөдөө би шууд өөрийн эзэн лүгөө босч очих болно. 리브가의 오빠인 라반은 아니 한 열흘 정도는 우리랑 같이 있고 준비해서 보내야지 어떻게 당장 내일 데려가겠다고 말합니까? Ребекагийн ах Лабан нь юу гэж одоо шууд одоо шийдвэр гаргаад дагуулаа явдаг юм бэ? 10 хоногийн турш байлгаж бэлдүүлэх босоо гэлж байгаа. 리브가에게 물어봤어요. Ребека 너는 өөрөөс 어떻게 하겠느냐? чи яах бодолтой байна? 내일 아침 당장 떠나겠습니다. За маргааш өглөө аянд мордё гэж байгаа. 오라비 밑에서 참 힘들었을 거예요. Тэгэхээр юу вэ? Тэр ахын үед бол их хэцүү байсан байж таараа. 라반이 보통 사람이 아니었거든. Лабан бол зэглэж ирийн хүн байгаагүй. 야곱이 당하잖아. 야곱이. Яаков өртөл юу вэ? Тэр хууртагддаг шүү дээ, тийм. 야곱이 얼마나 꾀가 많은 사람인데요. Яаков бас ямар тэр залтай нэгэн байлаа да. 이 창세기는요. 정말 우리가 소설처럼 아주 재밌게 읽을 수 있는 내용이 풍부한 책입니다. За эхлэл бол үнэхээр үрсэн үгийн зохиол шиг үнэхээр маш олон баялаг агуулгатай тийм ном байгаа. 야곱이 쌍둥이로 태어났잖아. За Яаков болохоор ихрээр төрдөг шүү дээ. 엄마 뱃속에 쌍둥이로 있었죠. Тэр ихийн эвлээд болохоор ихрээр байсан шүү дээ, тийм.
근데 먼저 나가야 되는데 엄마 밖으로 За 나와야 эхлээд одоо 되는데 ээжийнхээ эвлэрийг төрж гарах хэрэгтэй байсан ч 먼저 나가려니까 힘들어. төрөлөөр гарахаар ер нь л эвгүүтэх юм байна гэд. 그래서 자기 형 에서를 밀어내고 그 뒤에 쉽게 나왔거든. 되게- 야곱이. Ахыгаа түлхэж төрүүлж гараад араас нь өөрөө хөнгөн гарчиж байгаа шүү дээ. 태어날 때부터 야곱은 꾀가 있었던 거예요. Бүр нэг төрсөн цагаасаа л юу вэ? Яг го залтай байсан байгаа. 그리고 집에만 있어. Гэртэл байгаад байгаа. 엄마한테 잘 보이고. Ээжтэй л сайн харагдаж. 이 야곱이 얼마나 꾀가 많고 이 간교한 사람인지 몰라요. Яг го хişнээн тийм залжин урам ихтэй хүн байсан бэ гэдэг хэлхийн аргагүй. 근데 그 야곱을 이 꾀로 넘어뜨린 사람이 라반이잖아. Тийм Яакыг хүртэл юу вэ? Арга залиараа Яакыг хүртэл унгаас нь Лабан байсан. 야곱을 20년 동안이나 부려먹잖아요. Яакыг 20 жил өөрийнхөө дор хөнгөн ажилуулчихдээ шүү дээ. 내가 당신의 딸 라헬을 위해서 7년을 봉사하리이다. Таны охин Рахалийн төлөө 7 жил би хөлмөрлөё. 그래 7년 해. 7 내가 жил 줄게. хөлмөрл би өгье. 7년 끝났어요. 7 жилийн хугацаанд 결혼식 하는 날 보니까 라헬이 아니라 레아야. тэг гэрлэг шөнийн маргааш нь босоо харсан чинь Рахал биш 어찌 날 гэж. 속입니까? Юунд та намайг хуурна вэ? 어떻게 형보다 동생을 먼저 보내겠니? Юу вэ? Игчээс нь төрүүлээ дүүг нь юу гэж одоо гэрлүүлэх вэ дээ? 다시 7년을 봉사해. 내가 아하. 내일 라헬도 줄게. Дахиад 7 жил хөлмөрлж тэгээ маргааш нь би өөрийн юу Рахал охиноо өгье. 14년을 부려먹었잖아요. 14 жил тэгэл тийм бослоо хөлмөрлүүлж байгаа шүү дээ өөрийн дор. 아무것도 없어. 이거- 야곱이 Яако өөрт нь юу ч наалцсан юм байхгүй. 이제 6년은 자기 재산을 위해서 일하라고 한 거예요. Тэгээд 6 жилийн турш одоо өөрийнхөө эд хөрөгийн төлөө хөлмөрлөөрөө л гэдэг байгаа. 근데 뭐 얼룩지고 아롱진 양이나 염소만 야곱의 것이 되게 하잖아요. Тэгээд юу вэ? Тэр цоохон зүстэй тэр малыг л чи өөрийнх болгож аваарай гэж тэгдэг штэ тий. 그게 쉬운 게 아니거든. Тэр чи бас юу вэ? Тийм амар хэлснээр болдог зүйл уг нь биш. 하나님이 야곱을 도와주셨죠. Эртэл бурхан Яаков тусалж 그 라반 밑에서 리브가가 편안하지는 않았을 거예요. 그죠? тэр Лабаны дор Ребека тийм амархан ингээ хөнгөн байгаагүй нь ойлгомжтой. 그래서 그랬는지 몰라도 내일 당장 갈래요. За тийм байсан ч байж магадгүй тийм шалтгаан болмоос бошоохон маргааш би явъя л гэдсэн байж магадгүй. 하나님의 뜻이라고 믿었기 때문에 리브가는 순종했던 겁니다. Болон бурхны үсэл гэсэн итгэл Ребекад байсан учраас маргааш өглөө нь би дагаад 자, 우리 явъя. 리브가 입장에서 생각해봐요. За одоо бүгдээр Ребекагийн байр суурьнд өөрсдийгөө тавиад бодож үзье. 리브가는 기도 안 했을까? Ребека залбираагүй болов? 기도했겠죠. Залбирсан байж таарай. 하나님, 내 남편이 될 사람, Бурхан минь нөхөр минь болох хүн. 함께 하나님을 섬기고 하나님의 영광을 위해서 살 수 있는 남자를 내게 보내주십시오. Хамтдаа бурхны үсгийн дагуу үйлчлэх тэр эрен нөхрийг надад өгөөч. 이 주변에는 아무도 없습니다. Энэ эрен тойрон алга. 라반이 있었던 이 하란 주위에는 하나님을 올바르게 섬기는 사람이 없어요. Тэр Лабан байсан тэр нутагт зөв зохистойгоор бурханд үйлчлдэг хүн алгаа. 리브가 분명히 기도했겠죠. За Ребека мэдээж нь залбирсан байж таарай. 그리고 그 기도의 응답으로 엘리에셀이 도착한 걸 리브가는 알았잖아요. Тэр залбирлын хариултаар Элизер өөр дөр нь хурж ирсэн байна гэдгийг мэдэж авч байгаа. 그래서 이삭과 리브가가 결혼을 하게 된 거예요. Тэгэд Исаак Ребека хоёр гэрэлдэг. 자, 결혼을 위해서는 여러분들이 꼭 깊이 준비해야 될 게 За 있습니다. гэрлэлтийн төлөө гүнзгий та бүхний зүгээс бэлдэх ёстой зүйл бий. 왜 결혼을 하려고 하는지. Яах гэж юу н гэрлэх гээд байгаа? 왜 결혼해요? Яах гэж гэрлэж байгаа? 결혼하는 목적이 뭐야? Гэрлэх гээд байгаа зорилго нь юу вэ? 남들 다 결혼하니까. Одоо босд нь гэрлээ явчлаа шүү дээ. 나도 아기를 갖고 싶어서. Би ч гэсэн одоо нэг хүүхшүү ухтаа болъё гэд. 나도 가정을 갖고 싶어서. Би ч гэсэн нэг гэр бүлтэй одоо адилхан. 나도 아줌마가 되고 싶어서. Би ч гэсэндээ бас одоо юу вэ? Тэр гэр одоо эмх эзэгтэй болмоор байна шүү дээ. 관심 없는 사람들은 줘라. Тэгээ ийм юмд анхаарлаа тавихгүй байгаа хүмүүс бол зөөрмөлөө л унтаад байна. 네. 어쨌든 자, 결혼 여기까지. 왜 해요? За яах гэж гэрлэж байгаа? 그 목적이 뭔지 생각을 해봐야 돼요. За зорилго нь юу вэ лээ гэдгийг гүнзгий нэгт бодох хэрэгтэй. 결혼을 통해서 무엇을 이루고자 하는가? Гэрлэлтээр дамжуулан яг юунд хүрэх гээд байгаа, юуг бий болох гээд байгаа юм бэ? 결혼하는 게 좋은 거 아니에요?
Тэр гэрлэж байгаа тийм сайхан зүйл яг мөн үү? 제가 해봤는데 비 혼자가 훨씬 더 좋아. Би үзтэл ганцаараа байх нь хавь илүү дээр. 안 믿네. Бас итгэхгүй байна уу? 제가 결혼 전에요. 하나님께 이렇게 기도했었어요. За би гэрлэхээс өмнө бурхан ингэж залбирч байсан. 하나님 저도 바울처럼 그렇게 혼자 살면 안 될까요? Бурхан минь би Паултай ижилхэн тэр ганцаараа амьдрч болохгүй юу? 근데 하나님 허락 안 하시더라고. Гэтэл бурхан зөвшөөрдөг юм билээ. 어쨌든 마음이 나뉘움 없이 오직 하나님만 섬길 수 있어 바울처럼. Тэр Паул шиг вэ? Тэр өөр зүйл сэтгэлээ булаалгаад байхгүй, хоогдоод байх юм байхгүй. Бүрэн бурхан сэтгэлийн зориулаад Паул шиг амьдраад явж байгаа нь болно шүү дээ. 자, 여러분들 왜 결혼하려고 하는지 깊이 생각해 봤어요. 그래. яахаж би ер нь гэрлэх гээд байгаа билээ гэдгээ зорилгоо гүнзгий бодож үзсэн. 나이가 됐으니까. Одоо нас болчихж байгаа юм чинь. 가족들이 주변에서 막 결혼 안 하냐고 다그치니까. Гэрийнхэн маань болохоо эргэн тойронд хүмүүс маань одоо гэрлэх болоогүй мүү гэд шахал дарамт нь оруулаад байгаа болохоор. 난 아기를 너무 좋아해요. Би ч одоо хөөхтөд бол дуртай 나도 хүн 내 шүү 아기를 дээ. 안고 싶어요. Би ч гэсэн бас нөө өөрийнхөө үр хөөхтөд болмоор байна шүү дээ. 그게 결혼의 목적일까? Тэр нь яг гэрлэх гээд байгаа зорилго юм болов? 그보다 더 거룩한 목적이 있어야죠. Тэрнээс илүү ариун зорилго байх хэрэгтэй шүү дээ. 믿음의 동역자를 주십시오. Итгэлийн хамтан зүтгэгчийг өгөөч. 함께 주님을 위해서 살고 주님을 위해서 죽을 수 있는 사람. Хамтдаа эзний төлөө амьдарч эзний төлөө өгч чадах хүнийг. 주님을 더 기쁘시게 하고 영광스럽게 할 수 있는 그런 가정을 이루게 해 주십시오라고 기도해야 되는 겁니다. Эзнийг идэвх баярлуулж эзний үсийн дуугаа амьдардаг тийм гэр бүлийг бий болгож өгөөч гэж залбирах байна. 결혼을 해야 되겠더라고. Гэрлэх хэрэгтэй юм билээ. 예, 혼자 살려고 했었어요. ганцаараа амьдрах гэж үзсэн. 예, 근데 결혼 안 하니까 불편한 게 너무 많아. Гэрлэхгүй байхаар төвөгтэй зүйлүүд их олон гарч байгаа. 밥 해 먹는 게 불편한 게 아니고 Хоол унд хийж идэхийг асуудлыг яриаггүй шүү 빨래하는 дээ. 게 불편한 게 Тэр 아니었어요. хувцас өндөр угаах асуудлыг яриаггүй энэ дэр. 누구랑 얘기도 제대로 못 하겠는 거야. Хин нэгэнтэй яг ном ёсоор ингээ харилцан ярилцах аргагүй зүйл байдаг. 이제 누구랑 상담을 해야 돼요. Хин нэгэнтэй одоо зөвлөгөө хэрэгтэй. 근데 대부분 이제 전도하는 사람들이 자매들이 전도를 하거든. Ихэн сайндаа тараадаг хүмүүс одоо эмгтээчүүд дийлэгтэй сайндаа бусдад тараа. 근데 여자들하고 상담하는데 내가 결혼을 안 했으니까 너무 불편한 거야. Тэр эмгтэн хүн зөвлөгөө өгөнгөт би өөрөө гэрлэг байгаа тохиолдолд нэг л эвгүй уур амьсгал 그래서 үүсэж 이런 байгаа юм шүү дээ. 강당에서만 상담을 했었어요. Тийм учраас нийтэд ил тод байдаг ийм их тайхам зааланд л зөвлөгөө өгдөг байсан. 그러니까 결혼 안 하면 불편한 게 많았어. Тэгээ гэрлээгүй байх юм бол тиймэрхүү тухгүй зүйлсүүд их олон байсан байна. 주님을 위해서 힘을 합쳐서 더 살 수 있는 그런 기회를 얻기 위해서 결혼을 하게 된 거예요. Эзний төлөө хүчээ нэгтгэн эзний төлөө амьдрах зорилгын төлөө гэрлэлтийг сонгож гэрэлсэн байна. 자, 결혼하는 목적이 무엇인가를 마음에 준비를 하셔야 됩니다. Гэрлэх зорилго юу вэ гэсэн тэр асуудлыг бодож зорилгоо бодон бэлдэх хэрэгтэй байна. 결혼을 통해서 무엇을 이루고자 하는지. Гэрэлтээр дамжуулан яг юунд хүрэх гээд байгаа юм. 또 한 가지는 Дараагийн нэг зүйл нь 결혼할 준비가 되어 있는지. яг гэрлэх бэлтгэлээ би ер нь базаасан хүн үү? 신앙적으로, 인격적으로, 생활 속에서. Итгэлийн хувьд, мөн чанарын хувьд, амьдралын хувьд байна. 자, 신앙적으로 준비는 어떤 준비를 해야 될까? За, итгэлийн тал дээр ямар бэлтгэлээ хийх хэрэгтэй байдаг юм бэ? 내 가정을 통해서 하나님께서 영광 받으시게 하겠다는 그런 간절한 소망이 있어야 되는 겁니다. Өөрийн гэр бүлээр дамжуулан бурхан суу алдрыг аваасаа гэсэн тийм найдвар байх хэрэгтэй. 어떤 사람은 좋아하는 사람하고 결혼했어. Зарим хүний хувьд болохоор өөрийнхөө л сайн гэж бодоод байгаа тэр хүнтэйгээ л гэрэлсэн. 자기들이 너무 재밌는 거야. Тэгэл юу вэ? Хоорондоо л их харилцаа сайхан, 너무 행복해. жаргалтай л байгаа. 근데 그 행복 속에 다른 사람이 오는 게 싫어. Тэр жаргалтай байдал донд нь өөр хүн орж ирэх дурггүй. 그래서 자기 집 문 꼭 닫아 걸고 둘이서만 행복하게 지내는 거예요. Гэрийнхаа үүдийг тас түгжчихэд хоорондоо хоёулахнаа л жаргалтай байгаад байгаа. 잘한 결혼일까? Тэр бол гэрлэлт их сайн гэрэлсэн хэрэг байх. 둘이 행복하니까 Хоёулаа л жаргалтай байна чинь тэгэл болоо юу? 주님 오시는데. Эцээ одоо ирэх чах чинь.
그러니까 Тиймээс 그건 신앙적인 준비가 안 된 거죠. ийм байдлаа байх нь итгэлийн үед бэлтгэлээ базаагаагүй байна гэсэн үг. 또 인격적으로 준비가 돼야 됩니다. За хүнлэг мөн чанарын үед бэлтгэлээ базаах хэрэгтэй. 우리는 다 자기 중심적이에요. За бид бүгдээрээ хуваач яадаг хүмүүс. 자기 성질, 자기 어떤 성품을 그걸 버리지 못해요. Өөрийн зан авир, өөрийн хувь үний төлөвшлөө ерөөсө хайдаггүй өөрийнхөө байдаг хүмүүс. 근데 그 속에 다른 인격체가 들어온단 말이에요. Тэр зан чанар дотор өөр зан төлөв, зан авиртай хүн орж ирнэ. 인격적으로 준비된다는 건 양보할 수 있는 마음이 돼야 되는 거예요. Хүнлэг мөн чанарын үед бэлтгэлээ базаана гэдэг нь нөгөө хүний тийм зан авирыг буулт хийж найр тавьж хүлээж авч чадах үс бэлтгэлээ хийх ёстой гэсэн утгатай. 내 자유로움을 포기할 준비를 해야 돼. өөрийнхөө эрхчлөөтэй байдлаасаа татгалзаж чадах бэлтгэлээ базаах ёстой. 제가 여러분들 집에 한번 가보고 싶다니까. Тэгэхээр би та бүхний гэрт нь бүгдээрэнд нь очиж үзхийг хүсдэг. 여러분들 방에 가보고 싶다니까. Өөрсдийн чинь өрөөлөө орж ирэхийг хүсдэг байхгүй. 어떻게 지내고 있는지, Яг тэр өрөөндөө яаж чухал ажил төрж 잘 정리정돈 돼 있는지, эмэг зэгстэй өрөөндөө сууж байна уу? 아니면 그냥 옷이 마음대로 걸려 있고 냄새가 나고 쓰레기는 막 널려 있고 머리카락은 다 빠져 있는지. Тэр хувцс нь одоо эмч өрөнгөө энтэндээ шидэгчгсэн, янз бүрийн үнэр танар нь ханхалчихсан, хогийн сав нь хогоор дүүрчихсэн. Тэгээ энэ тэрүүгээрээ үс нь одоо унчихсан хогтоогоо тийм байдалтай байна уугүй юу гэсийг очиж өрөөнд нь үзмээр байна. 아주 오래전입니다. Дээр үед л дээ. 이제 어느 집에 신방을 갔어. Нэг аль гэрт нь айлчлаар байсан. 근데 그 집 딸이 노처녀였거든. Гэтэл охин нь болохоор ганц үе байсан байна. 그때 아마 29인가 30인가 됐을 거야. 19 20 байлоо да. 근데 29 үлээ 30 байсан. 갑자기 그 딸 방에 가보고 싶은 거예요. Гэтэл охиныхоо өрөөнд нь нэг орж үзмээр санагдсан байна. 그 되게 실례지, 그죠? Тэгээ мэдээж бас их хүсэл өчмөр санаа зовмоор зүйлэлтэй орж үзэж байгаа нь тий. 근데 내가 꼭 보고 싶은 거야. Гэтэл нэг харчмаа санагдаад байсан. 그래서 엄마한테 물어봤어요. Ээжээс нь бол асуусан. 딸 방에 가봐도 되겠습니까? Охиныхоо өрөөнд нь орж үзэж болох уу? 그랬더니 네 그러더라고. За гэсэн байна. 그래서 조심스럽게 문을 살짝 열어봤어요. Тэгээ болгоомжтойхон тэр өрөөний хаалга ингэ 그리고 нэгэд 곧장 닫았습니다. тэгээ бошоо хаасан. 아직 시집 보내기 어렵겠다. За ер нь энэ хүнтэй гэрлүүлэх ер нь хэцүү байдалтай байгаа юм байна. 생활적으로 전혀 준비가 안 돼 있어. Аж амьдралын үед ямар ч бэлтгэлээ базаагаагүй л байгаа байхгүй тэрүүгээр нь харахад. 자, 여러분들은 준비가 됐을까? Тэр та бүхэн тал дээр ер нь бэлтгэл нь базаасан байна уу? 자, 신앙적으로 준비가 돼야 돼요. Итгэлийн үед бэлтгэлээ базаах. 정말 하나님을 변함없이 사랑할 수 있는 마음. Бурхны хуршүүгээр хайрлаж чадах сэтгэл. 내 안에 누가 들어와도 하나님이 전부일 수 있는 마음. Өөрийн мэн дотор хинч орж ирсэн бэ? Бурхныг бүх зүйлээ гэж хүлээн зөвшөөрч амьдрч чадах тийм сэтгэл. 그리고 인격적으로 준비가 돼야 됩니다. За хүнлэг мөн чанараа бэлтгэлээ базаах. 자기의 자유를, 자기의 잘못된 것들을 포기할 수 있는 Өөрийн эрх чөлөө, өөрийн буруу зүйлээсээ татгалзаж чаддаг, татгалзаж мэддэг байх. 자기 성격을 바꿀 수 있는 Өөрийнхөө зан чанарыг шаардлагатай бол өөрчилж чадах үс бэлтгэлээ. 자기의 것을 양보하고 줄 수 있는 өөрийнхөө зүйлдээ найр тавиад бусдад өгч чадах тийм 그런 сэтгэл. 준비 안 된 상태에서 결혼해봐요. 문제가 많아져. Тийм бэлтгэлээ базаагаагүй гэрлээд амьдраад үз. Ямар их олон асуудлууд ар араасаа хүрнэ гэж. 자, 교회 안에서는 한 번 결혼은 영원한 결혼이에요. Чуулган доторх нэг удаагийн гэрлэлт тэгэл мөнхөд төгөөрөө үргэлжлэн шүү дээ, тийм. 그죠? Тийм биз дээ. 성경에는 이혼하는 걸 허락하신 적이 없다고. Библиэрээс харуул салалтыг огт зөвшөөрөөгүй. 그러니까 그리스도인들은 한 번 결혼하면 주님 앞에 가는 그날까지 살아야 돼. Хэр сэтгэгч хүн нь нэг удаа гэрэлчих юм бол тэр гэр бүлээрээ эзний ирэх өдрийг хүртэл амьдрал явах ёстой шүү дээ. 신앙적으로, 인격적으로, 생활적으로 준비가 돼야 되는 겁니다. Итгэлийн хувьд, хүнлэг мөн чанарын хувьд, амьдралын хувьд бэлтгэлээ базаах хэрэгтэй. 적어도 형제는 직업이 올바르게 있어야 돼요. За, итгэж ахын хувьд ядтаа яг доктортой ажлын байранд ажил хийдэг байх хэрэгтэй. 이 원래 그 남자라는 이 남자가
한자로는 이런 뜻을 갖고 있습니다. Эрэгтэй хүн буюу солонгосоор ханзаар намжаа гэж байгаа. Энэ нь одоо ханз усгаар тайлах юм бол утга нь ийм утгатай үг ээ. 10명을 먹여 살릴 수 있는 힘이 있는 사람이 남자예요. 10 хүнийг тэжээж амьдрах чадaltaй хүнийг л эр хүн гэж дууддаг байна. 그게 남자라는 한자어에 있는 뜻입니다. Намжаа буюу эрэгтэй хүн гэдгийг ханзаар утгыг тайлах юм бол тийм утгатай үг байна шүү дээ эрэгтэй гэдэг чинь. Эрэгтэй хүн гэдэг нь. 난 걱정 없어요. Одоо санаа зовх зүйл байхгүй. 힘이 세니까. Би ч одоо бэр тэнхээтэй л биш шүү дээ. 예. 힘 세면 몇 명 먹일 수 있을까? Бэр тэнхээтэй байгаараа хэдэн хүнийг тэжээх вэ? 한 3명은 먹일 수 있어. Бас 3 хүнийг бол тэжээчих байгаа. 10명까지는 안 돼요. 10 хүнийг бол болох гэх. 자, 어쨌든 Ивтаж 신앙적으로, 인격적으로, 생활적으로 준비가 돼 있어야 됩니다. итгэлийн хувьд, мөн чанарын хувьд, тэр аж амьдралын хувьд бэлгэлэн базаасан байх хэрэгтэй. 그리고 또 한 가지 준비될 것은 Бас дараагийн нэг бэлдэх ёстой зүйл нь 배우자를 선택하는 기준이 무엇인가 중요한 거예요. өөрийнхөө ханижлыг сонгох тэр цензур босол нь одоо юу байх вэ? Юу тавих ёстой вэ? 잘생긴 사람? За царайлаг л байх ёстой. 키 큰 사람? За өндөр нуруутай л байх ёстой. 공부 잘하는 사람? За ер нь сурлагатай сайн хүн байх ёстой. 돈 많이 버는 사람? За нэлээ өндөр цалинтай байх ёстой. 그건 조건 속에 넣으면 안 되는 거죠. Ийм зүйлсүүдийг тэр болцолдоо ерөөсөө тавьж болохгүй. 주님이 허락하신 사람. За эсний зөвшөөрдөг. 교회에서는 Чуулган дотор 결혼을 위해서 여러분들이 준비됐는지 확인하는 방법이 있습니다. за гэрлэлтийн дагуу бэлтгэлээ базаасан байна уугүй гэдгийг шалах аргууд бий. 자기에게 주어진 봉사를 꾸준히 열심히 하고 있는지. Тухайн хүн өөрт оногдсон үйлчлэлээ тууштай үнэнчээр сайн гүйцэтгэж байгаа юу гэдгийг нь харах. 그걸 확인해 봅니다. Тэрүүгээр нь шалгаж хардаг. 그리고 Тэгээд 적어도 11조는 할 수 있는 사람이어야 돼. ядахта 11-ийг тууштай өргөж чаддаг хүн байх хэрэгтэй. 11조도 못하는 사람한테 어떻게 다른 한 사람의 신앙과 미래를 맡길 수 있겠어? Тэр 11-ийг ч өргөдөн хүнд яаж бүхэл бүтэн нэг хүний итгэл ба ирээдүгийг даагаад явж явах вэ? 그건 안 되는 겁니다. Тэр бол болохгүй зүйл. 그래서요. 교회 안에 교회끼리 이렇게 결혼을 주선할 때가 있어요. Тэгэхээр харилцан өөр чуулганаас болохоор тухайн хүмүүсийг гэрлэх хүнийг санал болгох тохиолдол байна шүү дээ. 다른 전도인이 이렇게 얘기합니다. За өөр номлогч хүн болохоор ирээд хэллээ шүү дээ. 우리 교회에 이런 형제가 있는데 Манай чуулганд болохоор нэг ийм ах 이 байгаамаа. 형제의 짝이 될 만한 자매가 혹시 있습니까? За энэ ахад маань үнэхээр ханижлан болцохоор хүн энэ чуулганд байгаа юу? 그러면은 제일 먼저 서로 확인하는 게 있습니다. Тэнгүүд за тухайн газарт нь тухайн хүмүүсийг наазахын шалгадаг зүйл байх нь шүү дээ. 그럼 그 형제는 그 자매는 11조를 정상적으로 합니까? За тэр итгэж игч тэгвэл үнэхээр хэвийн 11-ийн өргөх амьдралаараа амьдарч байгаа юу гэдгийг нь шалгаж харна. 그걸 제일 먼저 확인해요. Тэрийг бүр хамгийн дөрөв шалгадаг. 그게 그 사람의 기본 신앙이니까. За тэр зүйл нь тухайн хүний юу вэ? Тэр хэвийн яг үндсэн итгэлийн амьдралын дүр төрхөөр харагдаж байна. 그것도 못하는 사람 결혼시키면 어떻게 되겠어요? Тэрээс өргөж чаддаг хүнийг ирлүүлвэл юу болох вэ? 아내가 11조 하려고 그러면 못하게 할 거라니까. Эхнэр нь 11-ийг өргөё гэсэн чи хажуугаас нь болиулах гэж оролдох байхгүй юу? 그게 아까운 거예요. Тэр бүх чинь тэрүүгээр зарлахт нь хайрын санагдана гэсэн үг. 형제가 11조 하려고 그러면은 그게 괜히 마음에 문제가 되는 겁니다. Нөхөр нь 11-ийг өргөё гэсэн чинь нөгөө хүнд нь сэтгэл нь тэр нь асуудал болдог ч юм уу. 그래서 결혼을 위한 준비는 여러분들이 정말 하나님을 의뢰하고 있느냐, 하나님을 믿고 있느냐에서부터 시작하는 겁니다. Гэрлэлийн төлөөх бэлтгэл нь тухайн хүн бурханд бүрэн дөгөөс итгэж байгаа юу гэдгээс л эхлэлтэй зүйл. 여러분들의 이 신앙적인 모든 생활은요, 다 하나님 앞에서예요. Итгэлийн амьдралын маань бүх зүйл бүгд бурхны өмнө гэсэн үг. 사람 앞에서 열심히 해봐야 무슨 소용 있어? Хүмүүсийн өмнө хичээнгүлийн юм шиг байх нь ямар хэрэг байна? 하나님이 인정하지 않는데. Бурхан дээрээс сүлээ зөвшөөрөхгүй байх чинь. 사람 앞에서 열심히 할 수 있습니다. Хүмүүсийн өмнө хичээнгүлэн байж болно. 목사님 앞에서 열심히 해요. Пастрын өмнө хичээнгүлэн байж болно. 그래서 그 형제 막
봉사 직분도 주고 뭐 심지어 전도인도 시킬 수 있어. Тэгээд сайн харагдсан учраас тэр ахад үйлчлэлийг даалгаж өгөө цаашлаа бүр номдож хүртэл боллоо. 근데 그게 하나님이 인정하는 거냐고. Тэр яг дээрээс бурхан хүлээн зөвшөөрөх үү дээ гэсэн үг. 결국 중간에 다 탈락하는 겁니다. Тэгэл эцсийн дундаас нь тийм хүмүүс тэгэл болол явдаг байна. 하나님 앞에서 바른 모습이어야만 정말 합당한 사람에게 그 결혼을 할 수 있도록 하나님이 이끌어 주시는 Бурханы 거예요. өмнө зөв зохистой байж ич бурхан зөв зохистойгоор гэрэлтэй амьдралаа хөтлөн удирддаг. 그래서 이 결혼에 대해서 먼저 하나님 앞에 해야 되는 겁니다. За гэрлэлтийн бэлтгэлийг юуны түрүүнд бурханы өмнө хийх ёстой. 자, 잠언 Сургаалт өгсөн 14장 14-р бүлэг. 4절입니다. 14-ийн 4. 잠언 14장 4절입니다. Сургаалт өгс 14-ийн 4. 네, 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Шар эс байваас тэжээлийн твш хоосон. Шарын хүч байхаваас орлого ариун. 자, 손은 아내나 남편, 배우자라고 한번 생각해 보겠습니다. Шар буюу өхрийг хэлж байна. За эхнэн нөхөр гэж орлуулад бодоод үзье л да. 아내가 없고 남편이 없으면요 깨끗한 마음과 마음으로 하나님을 섬길 수 있어요. За эхнэр байхгүй, нөхөр байхгүй байх юм бол тийм бүрэн дүгс цэвэр сэтгэлээр бурханд үйлчлэл шууд явна. 자, 바울처럼. Паул шиг. 그런데 소의 힘으로 얻는 것이 많으니라. Гэтэл шарвын хүч байхаваас орлого ариун. 이제 제가 내일 이제 그리스도인의 가정 생활에 대한 또 말씀을 드릴 겁니다. За маргаашийн хувьд болохоор өнөх хэр сэтгэгч гэр бүлийн амьдралын талаар үгийг дамжуулах болно. 이 가정이 얼마나 소중하게. Энэ гэр бүл хичнээн эрхэм үнэтэй зүйл гэж. 자, 이 세상에서의 그리스도인의 삶은 나그네의 삶이라고 말하잖아요. Энэ дэлхий дээр хэр сэтгэгч хүний амьдрал нь төр суугч оршин сууж байгаа хүний амьдралаа гэж гардаг штэ. 우리의 길은 순례자의 길이란 말이에요. За бидний амьдрал бол мөрөлчний зам, мөрөлчний амьдрал 이 байдаг. 세상에서 우리는 행복을 쫓을 수도 없고 Энэ дэлхийн ертөнцөөс л аз жаргалыг олж авахын төлөө мөчгөн амьдрдаг хүмүүс 이 세상에서 쉬고 놀 수도 없어. энэ ертөнцийн зугаасаал амраал цингээл амьдрах аргагүй хүмүүс бол бид. 우리는 천성으로 가는 순례자란 말이에요. Бид нар Тэнгэрийн ус руу чиглэн явж байгаа мөрөлчний амьдралаар амьдрдаг хүмүүс. 근데 그 순례자의 길에 우리에게 우리의 마음을 쉬게 해주고 그리고 기쁨을 주고 다시 힘을 낼 수 있게 해주는 것이 가정이란 말이야. Тэр мөрөлчний амьдрал, тэр амралтыг өгөж, тэр аз жаргалыг өгдөг тэр хэсэг газар бол гэр бүл байдаг байгаа. 서로 격려해주고 Биенийгээ урамшуулан хөхүүлэн дэмжиж, 서로 위로해주고 биенийгээ тайлбарлуулж, 서로 기쁨을 주고 биендээ баяр хөөргийг өгч. 지치지 않도록 해주는 게 가정이란 말이에요. Цоцохгүй байлгахад тусалдаг нь гэр бүл. 그 가정을 이루어야지. Тэгэхээр гэр бүлтэй болох хэрэгтэй байгаа даа. 그래야 우리가 주님 앞에 가는 그날까지 힘차게 그 걸음을 걸을 수 있는 겁니다. Тэгжээж бид нар эзний өмнө очих өдрийг хүртэл эс хүчтэйгээр алхасаар байх болно. эзний өмнө очих болно. 다른 거 다 좋아요. 뭐 하겠어요. Өөр босод бол бүгдээр нь дуртай байлаа. Юу их юм. 아내도 예쁘고 남편도 멋있어. Яста их нэрэн чи өөрхөн нөхрөн ч царайлаг. 직업도 좋고 돈도 많아. Яста ажлын байр нь ч аягүй өндөр алтан тушаалтай 아파트도 цалин ч 있고 гэсэн. 자동차도 있어. Өөр ингэсэн орон байрч, орон сууцч байна, авто машинтаач байна. 다 좋으면 뭐 하겠어요. Тэгээ тэр эдгээр бүх зүйл нь хангалуун дүүрэн байлаа тэгээ яах чаа. 거기 하나님이 안 계시면 Тэр дунд нь бурхан байхгүй байвал. 나중에 하나님 앞에 가면 남는 거 아무것도 없는 거죠. Дараа нь бурханы өмнө очиод үзвэл юу ч үлдсэн юм байхгүй байна. 반대로 아무것도 없어. Эсгээр нь юу ч хоосон байдал. 아내도 별 많이 예쁘지도 않아. Эхнэр нь тийм ч хөөрхөн биш. 형제도 키도 크지 않고 키도 조그맣고 못생겼어. Нөхөр нь ч гэсэн өндөр нуруутай биш, намхан нуруутай, жоохон царай муутай дөө. 근데 주를 위해서 열심히 봉사해. Гэхдээ эзний төлөө хичээнгүйлэн тэрхүү үйлчилдэг. 많은 돈이 없지만 그래도 열심히 주를 위해서 살아요. Өндөр цалин авдаггүй ч гэсэн тэгтэл хичээл зүтгэлтэй баг орлогоор амьдрдаг. 그 열심히 살면 주님이 더 귀하게 쓰신다니까. Хичээл зүтгэлтэй байвал бурхан илүү эрхмээ хэрэгэлдэг байхгүй юу? 서로 격려해주고 기쁨이 되면서 그 순례자의 길을 가는 거예요. Биенийхээ хөхүүлэн дэмжиж тайдруулаад тэр мөргөжтийн замаар хамтдаа алхацгаадаг. 마지막에 가서 주님이 그 가정을 얼마나 기쁘게 하시겠어. Төгсөөлд нь очиод эзэн тэдгээр хүмүүсийг хичнээн их баярлуулах бол.
여러분들 이 땅에선 잠깐입니다. Та бүхэн дэлий энэ газар дээрх энэ амьдрал руу төр зурийнхаа. 내일 주님이 오시면 우린 다 두고 갈 거야. Маргааш эзэн ирвэл бид нар бүгдээрийг нь үлдээл явах. 1년 뒤에 주님 오시면 다 두고 갈 거예요. Жилийн дараа эзэн ирвэл бид нар бүгдийг нь үлдээгээл явах хүмүүс. 10년 뒤에 주님 오신다 그래도 우리는 다 버리고 갈 거잖아. 10 жилийн дараа эзэн ирнэ гэвэл бид нар өөртөө байгаа бүх зүйлэндээ үлдээгээл явна өстэй. 그럼 1년을 위해서 10년을 위해서 자기의 영혼을 포기할 수 있냐 이거예요. Тэр 1 жилийн төлөө тэр 10 жилийн тийм амьдралын төлөө өөрийнхөө сүнсний хувь тавилан гаранд гаргаж болох удаа гэсэн үг. 자 반대로 Эсрэгээр нь авч үзье. 신앙 좋은 형제를 택했어요. Итгэлээр мундаг сайн ахыг сонголоо. 외모는 볼 거 없어. Гадаад өрх бол нэг 가진 것도 별로 дороод 없어. торох зүйл байхгүй байлаа. 근데 신앙생활 열심히 해. Гэхдээ итгэлийн амьдралаараа хичээнгүйлэн амьдрдаг байлаа. 그럼 그 가정은 싸울 일이 없습니다. Тийм гэр бүл хоорондоо маргаан гардаггүй. 그냥 가진 거 없지만 서로 행복하게 살잖아. Юу ч байхгүй байсан ч хоорондоо жаргалтай амьдраад болоод идэг. 목표가 같으니까. Зорилго нь адилхан болохоор. 그 행복이지 뭐. Тэгэл жаргалтай биш шүү дээ. 사람이 왜 사는지 알잖아요. Хүн яагаад амьдарч байгаа вэ гэдгийг мэдчихэж байгаа биз дээ. 행복하려고 사는 거야. Жаргалтай болохын төлөө л амьдарч байгаа. 행복은 많은 게 있어가지고 행복한 게 아니에요. Жаргалтай байдал нь их багын хэмжээнээс хамаардаг бай. 예쁘고 멋있어야 행복한 게 아니라니까. Хөөрхөн царайлаг байж жаргалтай болдог ч юм биш ээ. 행복은 마음속의 평안이 행복인 거예요. Жаргал нь юу вэ? Сэтгэл зүрх нь амар амгалан байхыг л жаргал гэж хэлээд байгаа. 그 행복을 이 땅에서도 누릴 수 있는 곳이 가정인 겁니다. Тэр жаргалыг энэ газар дээр хүртэл эдэлж болох орон зай бол гэр бүл байна. 진정한 행복은 천국에서 우리가 누리게 되는 겁니다. Жинхэнэ наз жаргалыг бол деваач нь бид нар эдэлнэ. 예, 우리의 가정은 작은 천국이 될 수 있어요. Харин бидний гэр бүл энэ газрын жижиг деваач болох боломж бий. 제가 제일 행복했던 때가 언제일까 생각해봤습니다. Ховдоо өөрийнх хамгийн жаргалтай байсан үе маань хэзээ байсан болоо гэдгийг би бодож ирсэн удаа би. 예, 뭐 순서로 따져도 제가 결혼했을 때는 10손가락 안에 안 들어와. Тэр десаралын хувьд аж үзэх юм бол тэр гэрэлж байсан үе маань тэр ажиглалтай байсан эхний 10-т бол ордоггүй. 제가 제일 행복했을 때가 언제일까? Хамгийн жаргалтай байсан үе маань хэзээ байсан бэ? 언제였냐면요. Хэзээ байсан гэж? 우리 아버지가 구원을 받고 Аамен аврагдах үе. 우리 어머니가 구원을 받고 Тэгээ ээж маань дараа аврагдах үе. 우리 아이들이 우리 온 가족 앞에서 찬송을 부를 때였어요. Хүүхдүүд маань болохоор бүх гэр бүлийн өмнө магтандоо дуулж явах тэр цаг мөч байсан. 맨날 싸우고 소리만 크고 그랬던 집이었어요. Хоорондоо хэрүүл уруултаа бие биенийгаа чанга дуугаар ийм тиймэр хилүүлж ирсэн тийм гэр бүл дотор байсан гэсэн шүү. 서로 불평과 불만만 갖고 있던 그런 집이었다. Бие биендээ бөөн гомдол, гоморхол, тунирхалтай явж ирсэн тийм гэр бүл байсан. 근데 그런 게 없어졌어. Тийм зүйл байхгүй болчихсон. 아이들이 찬송을 부릅니다. Тэгээд хүүхдүүд маань тэр дунд магтандоо дуулаад 할아버지가 그걸 흐뭇한 모습으로 보고 있어요. өвөн тэрийг жаргалтай дүрхөөр дэмжиж харж сууж байгаа 치면서. алга дашинга. 예, 난 옆에서 그걸 보면서 이게 진짜 행복이구나 생각했습니다. Би хажууд нь хөндлөнгөөс харсуунга энийг л жинхэнэ жаргал юм байна да гэж бодож байсан ба. 그 행복을 여러분들이 이루는 가정에서 만들 수 있어야 되는 거야. Тэр жаргалыг та бүх өөрсдийнхөө гэр бүлдээ бүтээж чадах хэрэгтэй. 얼굴 예쁜 걸로, Тэрийг царайлаг хөөрхөн байхаар 키 크고 잘생긴 걸로 өндөр нуруутай царайлаг байхаар 없어요. 그런 거. тийм зүйлүүдээр тийм зүйл хийж байдгүй маа. 돈 많아가지고 좋은 아파트에 좋은 집에 살면은 Их орлого цалин өндөр, тэг өндөр орон сууцанд ороод байж жаргалтай болох уу? 그런 데서 행복이 있는 거 아니에요. Жаргал тийм зүйлээс улбаатай байдаг юм биш ээ. 마음이 하나가 되고 Зүрсэл нь нэг болоод 같은 신앙 안에서 адил итгэл дотор 같은 하나님을 섬길 때 그게 진짜 행복인 거야. адил бурханд үйлчилж явах үед жинхэнэ жаргалтай байсан юм. 그래서 결혼에 대해서 조급해할 필요 없어요. Тийм учраас энэ гэрлэлтийн тал дээр ийм нэг яарсан сэтгэлтэй байж болохгүй шүү дээ. 내 나이가 몇 살인데요. Одоо энэ насад зүүдэр хэд болчлоо одоо. 괜찮아. Гэхдээ зүгээр шүү. 기다리면 더 좋은 사람 주시겠지. Та хүлээвэл илүү сайн хүнийг өгч л хараа шүү дээ. 하나님 의지하고 있는데 Бурханд найдаж байгаа юм чинь.
그 사람을 의지하지 않는다는 의미잖아요. Тэр чинь юу вэ? Хүнд найдахгүй на гэдгийн бүр хамгийн тод илрэл вэ штэ үлээлт нь. 진짜 행복한 가정을 목표로 기도하셔야 됩니다. Жинхэнэ жаргалтай гэр бүл болгохыг зорилгоо болгоод түүний төлөө харин залбирах. 그때 저는 그게 진짜 행복인 거 알았어요. Тэр үед л би тэр чин жинхэнэ жаргал юм байна штэ гэдгийг л тэр үед л ойлгочихсон. 내가 조금도 꿈꿀 수 없는 그 행복이 우리 집에 있었던 거야. Тэр хүсэж мөрөөдөд байсан тэр жаргал эцтэй тэр гэр бүл дотор маань л байсан гэдгийг ойлгосон. 제가 기도합시다 그러면 다 모여가지고 같이 기도해요. Тэгээд за би нэг залбирая гэж хэлэх юм бол бүх гэр бүлийнх маань бөөнөрөө суглаа залбирч байсан. 그리고 제 앞에서 이제 아버지 잘못하는 거 우리 어머니가 얘기를 해. Тэгэл миний өмнө болохоор ээж маань аавын буруу зүйлийг ингээл хэлдэг. 야, 니네 아빠가 야 술을 먹었단다. Хэвээ аав чинь өстө уусан гэж штэ гэл. 어떻게 뭐 누구랑 같이 먹었나 보지. Хин нэгэнтэй бас уучихсан юм байлгүй. 예? 야, 그리고 또 우리 아버지는 어머니 흉을 봐요. Тэгэл аав маань болохоор ээжийг бас юу вэ? 야, 니네 엄마는 야 헌금을 안 했단다. Гэхдээ ээж чи өөрөө өргөл өрөхгүй л яваад байлаа шүү. 근데 나는 그게 너무 즐거운 거야. Үндэ тийм зүйлээр тэгж яриа сууж байгаа надад жаргал байсан байна. 자, 신앙 안에서 같은 믿음 안에서 함께 할 때 진짜 행복이라는 게 있는 거고 그게 천국입니다. Итгэл дотор адил итгэл дотор хамтдаа байна гэдг нь жаргал байгаа тэрийг деваажин гэж хэлж байгаа. 자기 집을 천국으로 만들 수 있다니까요. Өөрийнхөө гэр бүлийг деваажин болох боломжтой гэдэг байгаа. 천국이 뭐예요? Деваажин гэж юу юм бэ? 하나님이 함께 하시는 곳이 천국이지. Бурхны хамт байгаа газар чинь өөрөө деваажин гэсэн. 그런 가정을 목표로 기도하셔야 됩니다. Тэм гэр бүлийг зорилгоо болгоод түүний төлөө залбирах хэрэгтэй. 준비도 하셔야 됩니다. Бас бэлтгэлийн ч гэсэн хажуугаар нь хийх хэрэгтэй. 자, 신앙적으로, Итгэлийн хувьд, 인격적으로, үнэлэг үн чанарын хувьд, 생활적으로 хувийн аж амьдралын хувьд гэдэг байгаа. 결혼 준비를 하셔요. Гэрлэх бэлтгэлээ хийгээрэй. 그리고 급해하지 마셔요. Нэг яаруу төргөн байж болохгүй шүү. 천천히 해도 돼요. Аажууж хийхэд болно. 그러면 더 좋은 사람 줘. Тэгэх чинээгээр илүү сайн хүнийг өг. 막인 뭐라 그러겠어? Бозорсон сажуугаар юу? 다 뺏긴다야 좋은 사람. Чи одоо яста хамгийн сайхан үнэ алдаад байна шүү гэд. 안 뺏겨요. Тэгэж алдаж булаалгадаг юм гэж байдаг юм аа. 그리고 결혼에 대해서 더 궁금한 거 있으면 개인적으로 저한테 오십시오. Энэ гэрэлтэй холбоотой өөр мэдхийг хүсэн асуулт байгаа бол хувьчлан хурж ирээрэй. 예. 또 첫 번째 질문을 끝냈는데 지금 딱 1시간 지났어요. Эхнийхээ асуултанд хариултыг дуусгахад л 1 цаг л өнгөрч байна. 26개를 하려면 올해 내내 해도 다 못하겠네, 그죠? За тэгвэл 26 асуултын хариултыг өгөө гэвэл энэ жилжингээ хариулаад дуусгах байх нь шүү дээ. 어떤 것부터 답을 해드려야 될까요? За тэгэхээр одоо үлдсэн аль асуултыг хариулдаг юм билээ. 자, 성경을 읽는 방법을 알고 싶습니다. Библи унших аргыг мэдхийг хүсэж байна. 읽으면 아는 것 같기도 한데 개인적으로 그냥 형식적으로 읽고 있는 것 같아 걱정이 됩니다. Уншихаар мэддэг юм шиг боловч хувьдаа өөрийгөө бодохоор хэлбэр төдийхөн уншиж байх гэдгээсээ болж санаа зовж байна. 성경을 어떻게 읽어야 하며 잊지 않고 오래 기억하려면 어떤 방법이 좋은가요? Библийг яаж уншвал мартахгүй удаан хугацаанд санаж явах боломжтой вэ? Ямар арга хэрэглвэл дээр вэ? 근데 성경은 참 놀라운 책이에요. Библи гайхалтай ном. 이 기억하려고 하면 기억이 안 돼. Ингээ санах гэж оролдохоор санагддаггүй ном. 이 희한한 이 진짜 성경은 희한한 책이에요. Библи хачиргалтай ном аа. 근데 또 기억 안 하려고 해도 기억되는 것들이 있고. Бас нэг ингээ санахгүй ихээр л санаанд ороод идэг ном аа. 왜 그럴까? Ямар учиртай юм бэ? 이건 인간이 쓴 책이 아니잖아. Энд чи одоо үний бичсэн ном биш шүү дээ. 이건 하나님의 성령이 기록하신 거예요. Бурхны ариун сүнсээр хөдөлгөөгдөн бичсэн биз дээ. 그럼 어떻게 해야지 이걸 잘 기억하고 잘 깨달을 수 있을까? Яавал үнийг уншиж ухаарах боломжтой вэ? 하나님과 가까워야 돼. Бурхантай ойр байх хэрэгтэй. 이거 다른 방법이 없어요. Өөр арга зам байхгүй. 제가 옛날에 청년 때 이화 목사 이렇게 얘기해 줬어요. Би дээр үед залуучуудын хэсэгт байхад маань Иохан пастор ингэж хэлж өгч байсан. 성경은 Библи нь 깨달은 만큼 순종하고 순종한 만큼 깨닫는 책입니다. за унших чинээний ухаарагдах чинээний уншигддаг ном юм аа гэж хэлж байсан байна. 그게 무슨 뜻인지 처음에 이해 못했어요. Одоо юу яриад байноу эхэндээ ойлгоогүй нэ. 근데 결론은 이거예요. Хариулт нь энэ баггүй юу?
성경 말씀을 순종한 만큼 하나님이 더 깨닫게 해주시는 거야. Дуулууртай байх чинээний бурхан үгийг ухааруулдаг юм байна. 그 깨닫는다는 것은 순종할 마음이 있어야만 깨닫게 돼 있는 거야. Ухаарагдана гэдэг чинь дуулууртай байх сэтгэлтэй байгаа хүнд тэр үг ухаарагдаад яваад байдаг байна. 그러니까 순종하고 깨닫고 순종하고 깨닫고 그렇게 돼 있는 거예요. Тэр дуулууртай байж ухаарна, дуулууртай байж ухаарна, дуулууртай байж ухаарна энэ зүйл ээжлээ явагдана. 그래서 이건 머리가 좋아서 깨닫는 책이 절대로 아니야. Толгой сайтайтай ухаантайтай ухаардаг зүйл биш ээ гэсэн. 머리가 좋으면 잘 외울 수 있죠. Толгой сайтай бол дорхноос ээжлэнэ. 근데 잘 외우는 건 잘할 수 있지만 써먹지는 못해. Айгуул мундаг зээжилдэг энэ үгийн хэрэглээ огт байхгүй хүн болж хувирна гэсэн. 왜냐면 그건 순종한 말씀이 아니거든. Учир нь тэр үг нь өөрийнх нь дуулууртай байсан үг биш байсан болохоор. 우리가 말씀을 깨닫고 있다는 것은 어떤 어려움 속에서 말씀이 탁 튀어나와야 되는 거예요. Үгийг ухаарч байна гэдэг чинь юу гэсэн ойлголт вэ? Хүнд хэцүү зүйлд альва нэг үг дотроос мань санагдаж бодогдно гэдэг хэлж өгч байгаа. 어떤 상황이 되면 그 전에 알고 있던 말씀이 딱 떠올라야 돼. Нэг нөхцөл байдал тохиолдлоо. Тэр дээр үед мэддэг байсан тэр үг өөрөө ирэхгүй санаанд минь орж ирлээ. 제가 어제 교제가 있어서 이제 어느 한 저쪽 산으로 다 갔었습니다. Өчтөр би нөхрөлтөө байгаа. Тэр уул руу нөхрөлөхөр 이제 уул руу явсан байгаа. 교제가 하니까 말씀은 따로 준비를 했겠지. За тэгээ нөхрөлтөө байсан учраас тусдаа үг бэлдээд ингээ очив штэ. 근데 다 산을 보는데 갑자기 성경 구절이 떠오는 거야. Тэгээ юу вэ? Тэр уулын газар очсон уул талыг харангаа өөрөө ирэхгүй Библийн нэг ишлэл санаанд орж ирсэн. 이 자연을 보면서 무슨 성경 구절이 떠오르는 거예요. Энэ байгаль дэлхийг харангаа Библийн нэг ишлэл өөрөө ирэхгүй санаанд бууж орж ирж байгаа байхгүй юу? 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올꼬? Хаанаас надад тусламж ирэх вэ? Тэр уулыг харангаа хаанаас надад тусламж ирэх вэ гэдэг үг гэдэг шүү дээ. 산을 보니까 그 말씀이 떠오르는 거예요. Яг уулыг харсан чинь тэр ишлэл санаанд орсон. 그 나의 도움이 어디서 올꼬? Тусламж нь хаанаас ирэх вэ? 시편 121편 1절 말씀입니다. За, дуулал 121-ийн 1-р бүлгийн 1-р ишлэл байна шүү дээ. 내가 그 말씀을 통해서 위로를 받은 적이 있었거든. Тэр үгээр дамжуулан би тайлбарлыг авч ирсэн үе өмнө нь байсан байхгүй юу? 그래서 그 말씀으로 위로를 같이 나눴어요. Тэр үгээр дамжуулан тэр тайлбарлын үгийг хамтдаа хуваалцсан байна. 말씀은 그런 거야. Үг чинь ийм л зүйл байна. 어떤 시험 받을 상황에 처했어요. Яг нэг сорилтонд орсон нөхцөл байдал надад тулгарлаа. 그때 그 시험을 이길 수 있는 말씀이 내 마음속에 떠오르게 돼 있는 거예요. Тэр сорилтыг ялан дийлэх үг өөр минь дотор байлаа. 자, 성경은 머리로 배우는 게 절대로 아닙니다. Библийн үгийг толгоогоор сураад авдаг зүйл биш ээ. 머리 좋아서 성경을 잘 이용하는 사람은 있을 수 있어요. Толгой сайтайдаа Библийн үгийг сайн ашигладаг хүн бол байдаг. 그러나 성경을 잘 깨달은 건 아니야. Тэр бол Библийг сайн ухаарсан гэсэн үг биш. 그래서 그래도 성경을 더 가까이 하고 더 깨달을 수 있는 방법이 있을까? Тэглээч гисэн Библиэд илүү ойр байж илүү ухаарах арга зам байгаа юу? 있고 말고요. Үгүй байлгүй яах вэ? 제가 이 전도인이 되겠다는 결심을 한 적이 있었어요. За би яг номлогч ер нь л хоёртой болох ёо гэсэн тийм шийдвэр гаргаж ирсэн үе байсан байна. 왜 어떤 결심이었냐면은 Ямар шийдвэр гэж? 내가 이렇게 차를 몰고 이제 이호환 목사님이 외국에서 이제 공항에 내리셨어요. 그래서 교회까지 모시고 가는 거예요. За автомашин жолоодод тэгээд Йохан Бастар гадаад руу яваад онгоцны буудлаа хурж ирээд досоод жолоолоо авчрах ажлаар ингээд жолоо бариад явчихсан. 근데 이호환 목사님 이렇게 얘기하는 거예요. Йохан Бастар хэлсэн ба. 유 형제 성경 열심히 읽어요? Юу аха Библийг хичээнгүйл уншдаггүй. 근데 내가 얼만큼 읽어야 열심히 읽는다고 답을 하기가 어렵잖아요. Хэр зэрэг уншиж байгаа төвшнөөрөө би сайн уншиж байгаа гэж хэлэх вэ? Сайн мэдэхгүй байсан, баримжаа байхгүйсэн. 근데 얼만큼 읽으면 열심히 읽고 있습니다. 이렇게 말할 수 있는지 모르겠는 거야. Урдаас нь болохоор хэр зэрэг уншиж хичээнгүйл уншсан гэсэн үг юм бэ гэж хэлэх чарахгүй тий. 그래서 대답 안 했죠. Тэгээ ингээ хариулахгүйсэн. 근데 이렇게 얘기하시는 거예요. Чи урдаас ингэж хэлсэн. 성경을 가르치는 사람이 성경을 더 잘 깨닫습니다. Библийг заа сургадаг хүн
Библийг илүү их ухаардаг. 그 얘기를 해주시는데 그게 제 머리에 딱 박힌 거예요. Тэр үгийг л хэлж өгөх үед өөрөө мань толгойд тэр үг шууд сугцсан. 성경을 가르치는 사람이 성경을 더 잘 깨닫는구나. Библийг заадаг хүн нь Библийг илүү их ухаардаг юм байна шүү дээ. 그래서 교학교 교사가 되고 싶었어. Тэгээ чуулган сургуулийн багш болохыг хүссэн. 근데 안 시켜줘요, 저는. Гэтэл намайг ерөөсө болгодог байхгүй. Болгодог байсан. 자격이 없나 봐. ерөөсө тэнцэтгүүл байсан юм шиг байна. 어쨌든 성경을 가르치는 자가 돼야 성경을 많이 깨닫는구나라는 걸 알게 됐습니다. За Библийг заадаг хүн болж иж Библийг илүү ухаардаг юм байна штэ гэдгийг ойлгож авсан. 여러분들이 교학교 교사가 되면은 성경을 더 잘 깨달을 수 있습니다. Та хүн чуулган сургуулийн багшийн үйлчлэлтэй болох юм бол Библийг илүү сайн ухаарч авдаг. 아이들에게 성경을 가르치기 위해서 내가 배워야 되잖아. Хүүхдүүдэд Библийг заая гэвэл би өөрөө ихлэ сурах хэрэгтэй болно шүү дээ. 자, 이사야 50장. Исая 50 дугаар бүлэг. 50장 4절입니다. 50-ийн 4-р ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Эцэж ядарсан хүнд үгээр туслахыг мэдээсэй хэмээн эзэн бурхан надад шавин хэл өгсөн. Тэр өглөө бүр намайг сэрэн шам мэд сонсохын тулд чихийг минь тэр нэ. 자, 학자의 혀, 그러니까 이 공부를 해서 말을 전하는 자를 말하는 거죠. Шавин хэл. Энд чи өөрөө сурч мэдсэн зүйлээ хэлж өгж ярьж байгаа хүн болж штэ. 그래서 말로 어떻게 도와줄까? 어떻게 그 신앙을 도와줄까? 그런 마음이 있는 사람에게 더 많이 깨닫게 해주신다는 그런 의미예요. За энэ хэлээрээ бусдад яаж туслах вэ гэж ирмэлж судалдаг хүнд илүү их одоо зүйлийг ухааруулж сургадаг гэсэн үг байна. Утгадаг байна. 그러니까 이 말씀은 우리가 이제 저희 전도인들이 자주 배우는 말씀이에요. За энэ үгийг бол одоо номдогч хүмүүсийн байнга сонсож сурдаг үг байгаа. 배우기 전에 잘 들어야 되는 거예요. Сурахын тулд одоо заахын тулд эхлээ сайн сонсох ёстой. 그래서 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 깨우치사 학자같이 알아듣게 하시도다. Тэр өглөө бүр намайг сэрэн шамыг сонсохын тулд чихийг минь тэр нэнэ. 그러니까 잘 들어야 돼. Сайн сонсох хэрэгтэй байна. 그리고 잘 전할 수 있어야 돼요. Тэгээ сайн тарааж дамжуулж чаддаг байх хэрэгтэй. 그때 성경을 더 많이 깨닫게 됩니다. Тэр үед Библийг илүү их ухаарч чаддаг. 그래서 성경을 깨닫는 방법은 성경을 가까이 하는 방법이에요. Библийг ухаарах арга нь Библиэд ойр байхыг хэлж байгаа. 근데 많이 읽으려고 하지 마. Их унших гэж, их хэмжээний унших гэж оролцсон хэрэггүй. 뭐 1년에 1독, 2독 정도면 충분해요. Жилдээ 1-2 бүтэн уншихад бол хангалттай. 근데 깊이 읽으려고 해야 돼. Одоо гүнзгий унших гэж хичээх хэрэгтэй. 이 말씀이 무슨 뜻일까? Энэ үг яг ямар утгатай үг юм бэ? 한 장을 읽어놓고 무슨 내용인지 아무 기억도 못해. Нэг бүхэл бүтнийг бүлэг уншиж юу яриад байгааг ч ойлгосон юм байхгүй өнгөрөөч. 10장을 읽었는데 오늘 10장을 읽었는데 기억이 하나도 안 나. 10 бүлэг өнөөдөр уншсан ирнэ санаанд орж байгаа ганц ч юм байхгүй байлаа. 차라리 한 장을 10번 읽는 게 더 나을 수도 Тэхийн 있어요. орон нэг бүлэг 10 удаа уншсан дээр байгаа. 우리 전도인들이 전도인 수련회 때 발표를 합니다. За номдогч нар болохоор номшийн цугларалтаар илтгэл тавьдаг. 그럼 이제 전사님들이 발표를 해요. Номдогч нар болохоор ингээ илтгэл тавина. 그럼 여기 이제 선교사님들 다른 전사님들 다 앉아가지고 듣습니다. Саймд дараагч нар, номдогч нар суугаад бусдын сонсон штэ. 근데 저는 통역기 끼고 이제 동시 통역 해주는 거 듣고 있는 거예요. Би хувьд болохоор чихэв зүүжигсэн одоо шууд орчуулж байгаа тэр орчуулгыг сонсоод ингээ суудаг. 근데 얼만큼 읽었는지 알 수가 있어. Тэгэхээр хэр зэрэг уншсан бэ гэдг нь ажиглагддаг. 제가 끝나고 물어봅니다. Дуусгаад асуудаг байгаа. 전사님 몇 번 읽었어요? Номдогч тухайн тэр нэг номыг одоо илтгэл тавьсан тэр номоо хэдэн удаа уншсан бэ? 2달 동안 매일 읽었대. 2 саржингаа өдөр болгон уншсан гэж байна. 그러니까 에베소서를 발표할 때는 2달 동안 에베소서를 매일 읽으니까 60번을 읽는 거야. Тэр Эфес номоор болохоор илтгэл тавих гэсэн 2 сарын турш өдөр болгон уншингууд Эфес номыг 2 сард 60 удаа уншсан байж таарч байгаа. 그러니까 그렇게 읽고 나니까 분명히 그 말씀 속에 무슨 의미를 갖고 있는지를 전달할 수 있는 거예요. Тэгж уншихаар чин тэр номон дотор ямар агуулга байна вэ гэдгийг өөрөө ойлгоод бусдад тайлбарлаж чадна шүү дээ. 이 질문하신 분은 읽은 것 같은데 남지를 않아.
асуултыг тавьсан хүн хэлж байна шүү дээ. Уншаад байгаа юм шиг ирнэ. Нэг л юм санаанд үлдэхгүй байгаад байна. 깊이 안 읽었거든. гүнзгий уншаагүй байхгүй. 기도하고 읽지 않았거든. залбираад уншаагүй байхгүй. 성령과 가까이 하지 않았거든. 성령과 가까워야 성령의 말씀을 깨닫죠. 아리ун сүнстэй ойр байгаагүй. 아리ун сүнстэй ойр байж ижил 아리ун сүнсээр үг ухаардаг шүү дээ. 그래서 성경을 깨닫지 못하는 거예요. тэгэл Библийг сайн ухаарч чадахгүй. 성경을 당연히 많이 읽어야 되지만 많이 읽는 것보다 더 중요한 게 있습니다. Библийг унших ёстой ч гэсэн их уншихаас илүү чухал зүйл бий. 깊이 읽어야 돼. гүнзгий ухаж унших ёстой. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. Есийн номоос олоод унших туу. 잠언 сургаалт үс. 잠언 2장 보겠습니다. 2 дугаар бүлгээс харъя. 이 장 1절부터 4절까지입니다. 2-ын 1-ээс 4 дугаар ишлэл байна. 자, 읽어주세요. За уншиж өгье. Хөө минь үгсийг минь хүлээн авч тушаалуудыг минь дотроо нандин бас мэрэгүү ухаанд жиг тавьж ухаан бодрол зүрхээ зүглүүлвэс ухаарлыг чи чангаар дуудаж ухаарл ойлголтын төлөө дууга өндөрсгөөс цалин цагаан мөнгө мэт үнийг ирж нууц эрдэн мэт түүнийг хайвас. 4절까지 읽었죠? 네. 여기 1절부터 잘 묵상해 봐요. 생각해 봐요. За 1-р ишлэлээс ахуулаад сайн гүнзгий бодоод тунгаан бодоод үзээрэй. 자, 먼저 1절에 보면은 1-р ишлэл дээр 이 말씀을 읽을 때 나의 말, 하나님의 말씀을 받는다고 생각해야 돼. за үгийг уншихдаа бурхны үгийг хүлээн авч 그리고- бурхны үгийг хүлээн авч байгаа юм шиг унших. 그 하나님의 말씀을 간직하는 마음을 갖고 있어야 돼. бурхны тэр үгийг нь дотроо нандинж байгаа сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. 그리고 마음을 두고 그 말씀을 읽어야 돼. За зүрхэн зүглүүлж үгийг унших хэрэгтэй. 구하면서 읽어야 돼. бүр чангаар дуудаж хүсэж унших хэрэгтэй. 은을 구하듯이 감추인 보배를 찾는 것 같이 그렇게 아주 세밀하게 읽으란 얘기죠. бүр цагаан мөнгийг ирж байгаа юм шиг, нууц эрднийг хайж байгаа юм шиг унших хэрэгтэй. 그렇게 읽어야 깨달아지는 거예요. Ийм сэтгэлээр уншиж үжил үг ухаар гэдэг байна. 그러니까 성경 읽을 때 딴짓하면 안 돼요. Библийг уншиж байхдаа өөр юм оролдож хийж болохгүй. 성경 읽는데 뭐 휴대폰 옆에 놔두고 뭐 음악 듣고 막 이러면서 그러면 안 돼. Тэгээ Библийг уншихдаа хажуудаа уцаад авчихсан 또 сонсчихсан тэгээл уншина гэж байхгүй. 성경을 읽는다는 건 하나님 말씀을 내가 지금 듣고 있는 거야. Библийг уншина гэдэг чинь би үгийг сонсож байна гэсэн үг байхгүй. 그냥 하나님 앞에 있으면서 내가 지금 제 앞에서도 여러분들 움직이지 않고 말씀 듣잖아요. За бурхны өмнө бүхэл бүтэн байж байна. Наанд ч л миний өмнө одоо та бүхэн үгийг сонсохдоо өөр үйл хийхгүй нам суугаад үг сонсож байгаа үстэй. 하나님 앞에 있다고 생각하고 성경을 읽어야 된다니까. Бурхны өмнө байна гэсэн сэтгэл зүгээр үгийг унших хэрэгтэй байна шүү дээ. 억지로 읽고 Бүр нэг ингэж гисэн 하나님 앞에 계신데 그렇게 хүчээр албатлагаар 읽고 уншаал. 하나님 말씀 듣고 있을 수 있냐 이거예요. Ийм байдлаар бурхны үгийг бүхэл бүтэн сонсно гэж байх уу та. 손톱 따먹으면서 이러고 Бүр ингээд хонсоос оролцсон ингээд сууж идэг ч юм уу. 과자 먹으면서 Хажуугаар нь бичэн 껌 жимс 씹으면서. ингээд бохоос ажиллацсангаа. 그런 거 하지 말고 Тэгэхээр ийм дэс сул үйлдэл хийж болохгүй байна. 옛날에 한국 사람들은요 무릎 꿇고 읽었대. Дээрээс солонгосчууд болохоор өвдөг сөхөрж уншдаг гэсэн гэж байна. 여러분들 무릎 꿇는 거 못하니까 За тэгэхээр өвдөг сөхөрнө гэж 의자에 чадахгүй 바른 учраас 자세로 앉아서 сандал дээр зөв сууж. 나는 어느 날 이렇게 다리를 꼬고 읽다가 이것도 좀 합당하지 않은 것 같아서 다리를 내린 적도 있어요. Нэг удаа би уншиж байгаа нэг мэдсэж хөлөө аччихсан сууж исэн бодсон байгаа. За энэ ч бас арай биш юм байна гэсэн сэтгэлээр хүртэл юу вэ? Ачсан хөлөө буулгаад зөв сууж уншижсэн удаач надад 이 байсан. 말씀이 하나님이잖아요. Үг нь бурхан гэдэг. 그러면은 아주 경건한 자세로 경건한 모습으로 읽어야 돼. Итгэл сүсгтэй сэтгэлээр, итгэл сүсгтэй дүр төрхөөр гэдэг нь хүндэтгэлтэйгээр хандаж сууж унших хэрэгтэй гэсэн үг. 하나님 앞에서 말씀을 듣는 것처럼 읽어봐요. Бурхны өмнө суугаад үгийг сонсож байгаа юм шиг үгийг унших хэрэгтэй. 그러면 5절에 여호와 경외하기를 깨달으며
Тэгвэл 5 дахь ишлэлдэр эзнээс эмэхүг чи ойлгоно. 하나님을 알게 되리니. Бурхны мэдлэгийг олж авнаа. 여호와는 지혜를 주시며 지식과 명철을 그 입에서 내심이며 Мэрэгүү ухааныг эзэн өөрөө өгдөг, мэдлэг ба ухаан бодрол түүний амнаас гардаг. 그 나머지 7절부터 12절까지 그 말씀을 그렇게 읽을 때 얻는 유익이 나와 있는 겁니다. 7-оос 12 дугаар ишлэлдэр за тийхүү үгийг уншсанараа орж ирдэг үр өгөөжийн талаар хэлж өгсөн агуулга байна. 자, 이건 알고 계셔야 돼요. За энийг харин санах хэрэгтэй байна. 하나님은 주시고 싶어 하시는 분이야. Бурхан өгөхийг хүсдэг. 여러분들한테 성경 말씀 더 깨닫게 하고 싶고 더 알아듣게 하고 싶고 더 많은 걸 주시고 싶으신 Бурхан та 분이야. бүхэн тэр Библийг илүү их ухааруулж өгөхийг хүсэж чинь, илүү их ойлгуулахыг хүсэж чинь тэгж байгаа нэг байна. 그런데 내가 준비가 안 돼 있기 때문에 깨닫는 것이 작은 거예요. Гэтэл би өөрөө бэлтгэлээ базаагаагүй улмаас ухаарж байгаа хэмжээ нь охор богино байна. 자, 이 뭘 담으려면은 그릇이 비어 있어야 담을 수 있잖아요. Нэг зүйлийг уудал савлия гэвэл тухайнсаа хоосон байх ёстой шүү дээ. 그런 것처럼 자기 생각을 비우고 Өөрийнхөө бодлыг хосолж 하나님 말씀을 들을 때는 자기 생각을 비워야 되는 겁니다. Бурхны үгийг сонсохдоо өөрийн бодлыг хослох хэрэгтэй. 하나님만으로 그 안에 가득 채우겠다는 그런 마음으로 말씀을 가까이 해야 됩니다. Бурхны үгээр өөрийгөө бэлхэн дүүрья гэсэн сэтгэлээр үгийг унших хэрэгтэй. 자, 그래서 Тиймээс 야고보서 4장 2구절만 읽고 마치겠습니다. Яаков 4-р бүлэг энэ ишлэгийг уншаад өндөрлөн. 야고보서 4장 Яаков 4-ийн 8절. 8 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая. Бурханд ойртох тун тэгвэл тэр та нарт ойртно. Нүгүлт та нар гараан цэвэрл. Хоёр санаа та нар зүрхэн ариусга. 자, 하나님을 가까이 할 때는 이런 모습이 돼야 되는 거예요. Бурханд ойртон очихын тулд ийм дүрдүрхтэй байх ёстой. 손을 깨끗이 하라. Гараан цэвэрл. 죄를 버리란 얘기죠. Гэмнүглийн хаяараа гэсэн үг тийм үү? 우리가 기도할 때도 회개가 있어야 된다고 제가 말씀을 드렸었습니다. За бид залбирахдаа гэмшил зайлшгүй байх ёстой гэдгийг өмнө бэлжсэн шүү дээ. 기도할 때 숨겨진 죄가 있고 회개하지 않은 죄가 있는데 하나님께서 그 기도를 잘 들으시겠냐고. Залбирахдаа нуугдмал гэмнүгэлтэй. Гэмшээгөө гэмнүгэлтэй байх юм бол Бурхан тэр залбирлыг нь дэрчгтэн сонсгоодаа гэсэн байдаг. 하나님 말씀 들을 때도 읽을 때도 마찬가지입니다. Бурханы үгийг уншихдаа ш тэр сонсохдоо тэрш ялгааг байх. 자, 말씀을 읽는 것과 듣는 것은 같은 거예요. Үгийг унших буй унших ба сонсох нь адил. 자, 이 자리에서 제가 하는 말씀을 듣는 것은 누굴 통해서 대신 전달해 주는 말씀을 듣는 거잖아요. Энэ газар өөрийн маань үгийг одоо сонсч байна гэдэг нь Бурханы үгийг хин нэгнээр дамжуулан сонсч байна гэсэн үг. 근데 여러분들이 성경을 읽을 때는 하나님 앞에 직접 하나님 말씀을 듣는 거예요. Та бүхэн Библийг уншихдаа бол та шууд тэр Бурханы үгийг уншиж сонсч байна гэсэн үг байна. 그러니까 먼저 기도하고 읽어야 되겠죠. Тэсэнд бол эхлээд залбираад үгийг унших хэрэгтэй. 혹시 주님 보시기에 부끄러운 것이나 잘못된 것들이 있다면 버리는 마음을 가져야 될 겁니다. Магад эзний харахад ичвэдэртэй бохир зүйл байгаа бол түүнийг хаях. 손을 깨끗이 하라. Гараан цэвэрл. 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결케 하라. Хоёр санаа та нар зүрхэн ариусга. 마음을 하나로 해야만 깨달아지는 거예요. Хоёр санаа биш, нэг санаа, нэг сэтгэлтэй байж үг ухаардаг. 오직 하나님의 말씀을 사모하고 그 말씀을 순종하겠다는 그 깨끗한 마음으로 성경을 읽어야 깨달을 수 있는 겁니다. Зөвхөн Бурханы үгийг л ухаарч, Бурханы үг нь дуулууртай байна гэсэн сэтгэлтэй бай хүндэл үг ухаардаг байна. 사실 여러분들은 성경을 공부하기 어려운 상황에 있어요. Та бүхэн одоо Библийг судлахад хүндрэлтэй тийм нөхцөл байдал нь байгаа. 예, 왜냐하면은 이 몽골어로 번역되어 있는 이 성경 학습서가 거의 없어. Монгол одоо хэл дээрх тэр Библи судлалын тохиомлууд байдаггүй тийм үү? 예, 그 쓸만한 게 거의 없습니다. Үнэхээр яг хэрэглэхээр монгол хэл дээрх тохиомл за барагтаал байдгүй дээ. 지금 이제 몽골 전도인들이
이제 준비해서 발표하는 걸 계속 모아놓고 있습니다. Одоо Монгол номлогч нарын тухайн ном тус бүрийн одоо илтгэлүүдийг болохоор зэгслээд одоо ингээд хадгалж байгаа. 계속 또 모아가지고 그래서 그걸 책으로 만들 거예요. Түүнийг ингээд цуглуулж байгаад ном болох болно. 예. 그냥 이런 책으로 안 만들고 이 놈을 파일로 없이? 만들 거예요. 파일 책으로. ийм номоор биш одоо файл хэлбэрээр ном болгоно. 그게 몽골 땅에서 제일 좋은 성경 학습서가 될 거예요. Тэр бол одоо Монголын газар нутагт дээрх хамгийн сайн одоо Библи судлал туслах тогтмол болж болох болно гэсэн. 지금 신약 성경 거의 끝까지 신약 성경 부분은 끝까지 거의 나갔습니다. За шинэ гэрээний хувьд болохоор бараг л бүгдээр явд болсон. 그거 다 모아가지고 하나의 파일로 만들어가지고 여러분들이 성경 공부할 때 도움 받을 수 있는 그런 걸로 만들려고 합니다. За бүгдийг цуглуулж байгаа та бүхний Библи судлахад дэм болох тийм материалыг одоо хийж байгаа. 근데 그 학습서가 많다 그래서 성경 잘 읽는 것도 깨닫는 것도 아니에요. Бас Библи судлалын тохиомлууд их байлаа гэд Библийг их ухаарчдаг ч юм биш ээ. 성경은 정말 하나님께서 깨닫게 해줘야 되는 겁니다. Библийг Бурхны зүгээс ухааруулах хэрэгтэй байдаг зүйл. 자, 오늘은 두 가지만 답을 해드렸습니다. Өнөөдөр асуултуудаас хоёр асуултыг нь л хариултыг өглөө. 다음에는 Дараагийн цаг дээр 이 26가지 다 언제 할까? 다음에 또 중요한 질문들 제가 답을 해드리도록 하겠습니다. дараагийн цаг дээрээ бас илүү чухал гэсэн асуултын хариултыг өгөх болно. 같이 기도드리겠습니다. За хамтдаа тэгвэл залбирцгаая. 자비로우신 하나님, 우리에게 지혜를 주시옵소서. Инэрэнгүй бурхан минь ээ. Та бид өгдөд мэрэгэн ухааныг өгнө. 하나님의 말씀을 깨달을 수 있도록 지혜를 허락해 주시옵소서. Бурхны үгийг ухаарч чадхаар мэрэгэн ухааныг болгоорой. 하나님의 말씀을 참으로 사모하는 우리가 되게 해 주시옵소서. Бурхны үгийг санагалсдаг тийм хүмүүс болж чадхад тусална. 말씀을 깨닫는데 방해가 되는 것들을 버릴 수 있게 해 주시옵소서. Үгийг ухаарахад саадуулдаг зүйлсүүдээ хайж чадхад минь та тусална. 또 우리가 하나님 안에서 가정을 꾸리고 주를 위해서 더욱더 힘있게 봉사할 수 있도록 도와주시옵소서. Бид бурхан дотор гэр бүлийг бий болгоод эзэн дотор хичээнгүйлэн үйлчлсэн амьдрал амьдарч чадхад минь та тусална. 결혼을 위해서 기도하는 형제 자매들이 있습니다. Гэрлэлтийн төлөө залбирч байгаа ахын дүүс байна. 하나님의 인도하심과 하나님이 주신 가정을 이룰 수 있도록 도와주시옵소서. Бурхны өдөрдөмж бурхан таны өсөж буй гэр бүлийг бий болгож чадхад та туслаа. 하나님을 믿고 기도하게 해 주시옵소서. Бурханд итгэж залбирч чадхад та тусална. 사람을 의지하는 것이 아니요 하나님을 의지함으로 하나님이 주신 가정을 이루게 해 주시옵소서. Хүнд найдах бас бурханд найдснараа бурхны өсөж буй гэр бүлийг бий болгож чадхад туслаарай. 우리 청년들이 하나님 앞에서 더욱 귀하게 쓰임 받을 수 있도록 도와주시옵소서. Манай залуучууд эзэнд илүү ихмээр хэрэглэгдэж чадхад та тусална. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.